Sumber kwa kahle mingiselo mngana FM na kuhlanganisa kona ngisela station shirko nhlekani lo msumbunuku namuhla ihlanganele siku ra 20 ra n'weti ya Sunguti lembe ra 2025 mina ni khalanga Pet Mathebula iwarismato wa jimo xitanga wa xingirtana wa chechana makuna lewa ndandase akwamkela mingiselo meka nongonoko Africa wa vulavula ka mngana lona ne FM makombandlela ay kuthi kwalaho ngakho we ngwangulo we wuriyini eka timhaka kumbe ti leti nga vaka u ri na tona nhlekani lowu namuntlha ku ri msumbunuku ti tani timhaka ti tele leti ti nga humelela ku hela ka vhiki ku katsa na leti ku katsa na ku ri va African National Congress na vo se va teke xiboho xa mayelana na ku vona ku vumundzuku bya ANC KZN na ANC Gauteng byi ta va byi yimise ku yini hikokwalaho ka ku va ku langutiwa timhaka ta tirhelo ra vona eka timhaka leti ta ku va verini ku va ku langutiwe ngopfungopfu ka timhaka ta ku va ku langutiwa matirhele ya vandla hi nkarhi lowa wa nhlawulo wa lembe ra 2024 mune hi ndlela yoyoleyo se mhaka yo sungula leyi kumbexani hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena hi yoho hi ndlela yaleyo timhaka leti ta manyala ta ku munhu a fika nghenela vaongori vanhu van'wana lava va hi yo mhaka mi vona va mbala kumbexani mhaka ku se va mbarisiwa na mihlovo yin'wana a hi tlheleleni ka ku vaongori va mbala mihlovo yo basa kumbe va ta ya mahlweni va xiximiwa ku ya hi laha hi languteleke ha koho ku va ta xiximiwa ha koho hi ku loko munhu a nghena a fanele a tlhakisa vaongori ivi a tlhela a va pfinya a ni tivi i va khala ku fikelela yini vanhu lava va kha va la ta pfuna hina vanhu lava ene va tsakile ma swi vona kumbexani i vona ku tsaka ka vona a nga twanani na ntsako kambe lexi va ku loko ku humelele milandzu ya ku tani i ta twa vanhu se va humela rivaleni va ku munhu loyi xigevenga ku sukusela khale na khale a kha a xanisa vaaki kambe xivutiso ku ta va ku endleke yini hikwalaho van'wana maphorisa vo lo n'wi tshika va ndla sweswiya swa hala ka Malamulele swo tshika un'wana a maphorisa hinkwavo va ka Malamulele kambe sweswiya swa ku taniya ma yi vomaka ko se hi ta va ka hi bula na vona hi languta ku va ri yini vona maphorisa loko xiyimo xi titani ngopfungopfu loko ku langutiwa ku ku na swihehlo swa ku ongeti lowun'wana vaaki va teke goza ra ku vona ku va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona and leswi swi nga ri ku kahle se hi ta va hi kha hi twa ku loko vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona hi mhaka ya nsusumeto wa ku va maphorisa va ti komba ongeti a va endli leswi vaaki va lavaka swona swi hetelela swi tisa swivulavula swa ku hambanahambana se hi ta va kha hi bula na vona hi twa ku va angulava ku yini hi ndlela yaleyo se muhleri wa hina namuntlha hi nga ta va kha hi bula na yena hi ta va kha hi bula na tatana Mbazima Shilowa hala ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara yan'we hi ta tlhela hi bula nakambe na muvulavuleri wa maphorisa a Limpopo Brigadier Hlulani Mashava hi ndlela yaleyo loko ni kha ni bula na vona ta tlhela ni va vutisa na hi mhaka leyi ni nga yi twa hala Saselamani ya ku ku na swihehlo swa ku ku na un'wana wa vafokisi lava vaaki va nga tsala na mapapila va ku komba ku a va tsaki hi vukorhokeri bya yena van'wani hi rito leri va ri vulaka va ri i dya un'wana wa mafokisi i dya nandzu leyi loko munhu a ndle nandzu fayili yo nyamalala swi helela moyeni se a ni tivi swi na ntiyisi ku fika kwihi swoswoleswo hi ta va vutisa vona Brigadier Hlulani Mashava ku mhaka va yi twile ke sa hi ku twimingiselo wa mehe ka timhaka tihi kumbe tihi leti u nga va ku u ri na tona kusukusela sweswi ku fika laha ka fukupeli awara ya 12 timhaka leti u nga va ku u ri na tona hi ndlela leyi mina loko hela ka vhiki a ni ri Salema loko hi kha hi heleketa yin'wana ya tinsini man Ethel ongeti moya wa vona u nga ya mahlweni wo etlela hi kurhula a ni ri kwele loko hi ankosini kambe lexi xi ni vavaku i ku hi leswi ni nga swi vona loko hi ri leyi xa ku sungula leswi khumbaka masipala wa hina wa Collins Chavani i ku hikokwalaho ka yini masipala mi nga hetiselanga maphorisa ya swa le magondweni hi ku loko munhu a huma ka Mhinga a kha a ya ka Malamulele a hi kuma hi kha hi ya Masirheni xikombiso i vayima hi ku hina hi n'wi pfalele ndlela vaaki va kwalaha Salema na vona va vhe va kayakaya hikokwalaho ka ku va ka yini hikokwalaho ka ku a ku na loyi a nga le ku chayindeleni ndlela un'wana nghenisa nhompfu hala un'wana nghenisa nhompfu hala a ni swi tivi hikokwalaho ka yini a ku nga va masipala wa Collins Chavani wu na vona maphorisa ni va vonini siku leri hi ri ka Mhinga Day siku leri hi ri na Mhinga Day ni va vonini maphorisa lawa hi fihle hi xewetana ni tlhela ni va vutisa ku mi le ku tsaleni mathikithi na
kambe a ni va vonangi siku leriya a ni swi tivi ku xivangelo ku nga va ku ri yini kumbexani tatani Mathemba nga ni pfuna ku twisisa kokoloko hi byo vukorhokeri phela maphorisa ya Collins Chavani ya tirha kwala ka masipala wa Collins Chavani hi byo vukorhokeri lebyi va tirhaka byoho hikokwalaho ka hina va nga ri kona hi ku na vaaki lava va nga tsandzeka ku tirha leswi va tirha swo a va nga ri nkosini wa ka Chauke na nchumu a va ri ka swa vona kambe va koti ku tirha hi wun'wani pake movha a gedeni ya vona un'wani ndle yini un'wani swi se swa ku taniya kasi loko a mi ri koho n'we mi tirhaka so a mi ta vula ku lomuwani a ku pakiwi timovha lomuwani a ku ndliwi yini yini hikokwalaho ka yini swi nga endlekangi sweswo kumbexani loko mi ri koho tatana Matheni kwala mi nga khwini ta muhumelerisini ta twa hi n'we loko mi angula ka mhaka yaleyo xin'wana ni nga xi vona i ku se ku nga va ku ri lembe ra vumbirhi leri loko ku ri ka ni hoxisi tiroboti ta n'we ti nga tirhi hala ka Madonsi hala ku ta xibedhlele xa ka Malamulele hala kusuka hala Mangalani Center hala le Mangalani kusuka la a Crossing ko tirha tetiya ti nga laha xikarhi ene mi vangela swi vulavula hi ku van'wani va ri ku tirha leti nga vekeriwa hi Thulamela leti nga vekiwa hi Collins Chavani ku hana yin'we yi tirhaka se xivutiso ku mi va mi ri kwihi hi ku doroba ra n'we leri a hi fanele hi vona ku swi tikomba ku mi ya kwihi kambe loko swi tsandzeka ku tikomba kwala ka doroba ri ri ka ra n'we mina ni tshama ku le ka Manghena purasini ho no vhene rivala ku ti nga tshika ku te swin'wana a hi ku twi mingiselo mina leyiwani ni yi kongomiseka ni tshemba ku Mathela a nga koho wa kha wa swi twa muyingiselo wa hina se i ta khwini ta muhumelerisi wa mehe hi twa ku endleka yini leswiya swa muako wa n'wina leswiya a hi na ngheni ka swona leswi a hi le ka swona un'wana ta lavela hi ri le ka Salema leko i karhanga mi se swi vona ku muako luwa wu le ku wa masipala wu le ku leswiya hina a hi le ka swona a hi le ka swona hi le ka letimbirhi leti ni nga ti vona ta ku hikokwalaho ka yini mi nga ti mi ta hi pfuna loko hi ri na nkosi hileswaku loko swin'wana na xin'wana xo xi khumba dokodela Thomas Chauke ma swi tiva ku ta ku ri na vanhu swa tiveka sweswo ku ta ku tele i munhu loyi tinyungubyisaka hi yena tanihi rixaka kambe a mi vonakanga kumbe timovha ti ha petrolo kumbe ku ha yini a hi swi tivi se kumbexani mi ta hi byela swoleswo n'wina tin'wana timhaka mi nga hlangana tona hi tihi hi le ka 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ka tika swinene ni vona un'wana kha hisa vhene hala Thula Mahachi lana veri va n'wi khomini futhi a va n'wi khomi a tenga na belo ku swi kota ka va nga n'wi niki kambe a hi amukeleni loyi nhlekani Aye butsati ngiyifukile. hi pfokele papa minjhani Ngiyifukile. a khensa Ngihlangana na Joshua la thavekisa la. aye but Exibutset man into ku bava ngopfu loko ri xana namuntlha nhlangana n'wana a byi form a tsandzeka ku tekiwa ka xikolo lexi a nghena ka xona. N'wana loyi a endla matric sweswi i tsandzeka ku tekiwa a ta kota ku repeat matric ya yena va ri a va n'wi teki la xikolweni loko a faneke a la ku repeat matric ta nga tlhelela ka grade 11 ku va nga ta n'wi teka. va n'wi teka ka xikolo xi xa dyondza ka xona Se xa dyondza ka xona lembe ra ku hela. se ve ri fana ndla njhani Va ri faneke a tlhelela ndzhaku a ya ka grade 11 ko a nga ta tekiwa. mina vumbhoni bya sweswo a nge koti ku repeat. mina vumbhoni bya sweswo Ya mina vumbhoni bya sweswo. i na malembe mangani N'wana loyi i na 18 years. loko a ri na 18 wa pfumeleleka ku nghena tlilasini a ni ku na malembe ya ku hundza 21 Yawa. se mi ndle yini n'we endzhaku ka loko mi n'wi voni a tlhela handle ka ku fonela ka Munghana Lonene swi olovaka mi ndle yini swo tikanyana swo komba ku swa mi vava swilo leswi Vutsekise swi ko a ni lava ku lava ku teka goza ku kumbexana n'we mi nga hi pfuna hi swin'wana. lero a mi ndlangi nchumu a mi ndlangi nchumu mi yo teka swilo swo olova swo fonela ka Munghana Lonene fambani xikolweni mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini va teka xiboho xexo a xikolweni a ni swa mi vava yanani xikolweni mi ya vutisa ku hikokwalaho ka yini va teke xigoza rero ivi loko va nga mi hlamuli mi ya sekete ya xikolo xexo mi ta va mi kha mi fambisa sweswo.
yele ya sekete ya da itisisa la ya ku ya xikolweni ku yiwini mzambe ku vulavula na mutswari loyi a mi byela ku tolo a va yini xikolweni loko va ya principala wa xikolo lexi i va byeli tolo a ku ri sonto i khuluma na van'wanyana tolo a ku ri sonto tolo a ku ri sonto oh ya tolo wa siku ni vula wa Friday ya tolo wa weekend no fambani sekete ni ta twa hi n'wina ku mi fambe njhani okay but enko 0860002543 minkarhi yin'wana hi ri swa hi vava swilo hikuva hi tsakisiwa hi ku ya ka xiyanimoya a hi vonakeni ku himpela swa hi vava a hi yeni ni sekete loko ku ri ku a nhloko ya xikolo a nge le ku hi pfuneni swi ta hi pfuna leswi swi ta hi pfuna a ni tivi ku hi na mavhengele la nkarhi lowu sweswi ni cincani ke kambe loko ku ve hi na wona a hi hundzeni hi kona hi ta vuya yisa mahlweni la ka sweswi hi rito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula brigadier Hlolani Mashava ni bula na vona ya ku bela wara ya 12 nhlekani lowu se tshama u ri endle vo tatwa ku va ri yini vona hi timhaka toleto na timhaka leti van'wana ti hetelelaka ti va ta ku va vanhu va hetelela va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona kambe amukela n'wana muyingiseri hi loyi nhlekani nhlekani budbet na ku va xumi ahe papa hi pfukini phola a khensa mhaka leyiwa ya ku uveriwa ka tinese ma yi vona mhaka leyi ku vanhu lava va endlaku leswi butibete va nyadya nawu nawu va wu nyadya hi ndlela leyi va swi tiva ku vona hambi va khomiwa va ya tshama kahle loko vaakatiko vo teka nawu va wu veka mavoko ya vona kumbe va ku hi dlaya xigevenga lexi i nandzu na swona va lava maphorisa va ka Malamulele va ngo va tsutsumele hi munhu xigevenga loko a ku ri nawu wa mabunu ku ri shoot to kill ingi a xutiwe milenge leyi a wa a khomiwa a ya xitokisini a ni ku a hi nandzu ku tshova xigevenga na nenge a hi nandzu phela i xigevenga se loko xigevenga xi tiva ku ri loko no tsutsuma va nge zi va teke chance yin'wana ka ha ri na phorisa ra ku ri nga caca xigevenga ri ya xikhoma xigevenga xa tsutsuma pa kasi hi xibunu a vo duvula nenga wa hansi va ya pfalela jele a ku endliwi xisweswo se na loko va za va ya uvela tinese va swi tiva leswaku nawu wa tiko leri wu olovile loko a ya jele i ya dya rhayisi hi sonta i dya na huku se munhu yaloyi le jele a nga le jele le ku tiphineni se leswi nawu wa hina wu pfumelaka ku swigevenga swi tiphina a swi tiphini leswi tsutsumaku swi tsutsuma a ni ku a ka ha na choice yin'wana swi fana le swipotsweni loko munhu o ni siyi ku tsutsumi ni siyi na xo xigevenga hambi wo xi caca xi to ku siya i khome xibamu i tshika ku ba nengeni hi swoho hey na mi twela papa a khensa swinene hileswaku loko va kha va vulavula ku tani i vanhu hi lava va nga na nkateko wa ku va swi kota ku fananisa laha hi humaka kona tanihi tiko na laha hi nga kona na ku ehleketelela ku sani hi nga va kha hi ya kwihi matwili va kombisa swikombiso sweswo swa ku vo va tiva na hi nkarhi wolowo wa mabunu ku a swi endlisa ku yini a ni tivi ku we i ri yini mhaka yeleyo kambe mina ni swi twisisi ku i fika njhani ka ku i fanele i ya tlhakisa van'wani va yivela na nhundzu vaongori lava hina lava kolomu va nga hira kona se i ti vutisa ku hikokwalaho ka yini swiyimo xi fanele xi va tani kambe hambi swi ri tani a hi amukeleni n'wana miyingiseri loyi nhleka Butet njhani papa mina hi pfukile hi nga vona awa hi pfukile a khensa a ni ta nghena ka leya ANC ku lahlekeriwa ka yona or yi ta vuya or yi nga ta vuya hi ku ya ka mina ANC a yi tirha kahle swinene a ni kala yi tirha kahle swinene ende a ni nga voni xihoxo hi yona mara hi hala ku lahlekeriweni ka yona ma vona i MK leyi nga fika yi lahlekisisa ANC ende a yi nga ha ta vuya totally ku timember letiya totally a ti vhotela ANC ti teke hi MK mavona se vonelo ra mina a ni voni ku ri yi ha ta pfuka yi vuyile a ni tivi ku va nga va fambi hala ka mina kumbe
hayi ngari va fambe hinkwako a na ha va twi un'we ma ha va twa kwale a va ha twani a hi amukeleni van'wana 0860002543 nakona ko Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri lo nhlekani hayi mpfukile Bootpet papa mina hi pfukile n'wina mi njhani hi pfukile mani vulavula na xikalami Bootpet ni lava ku vulavula nyana hi mhaka ya entrance ya laha Giyani ya ro no pfumela va ta va ni twa masipala wa Giyani mata entrance liyani Bootpet va yi sungule kahle mara ku ya hi mehe a va yi hetangi because leswi nga hi xitsongo a yi kombi nchumu ku va yi nyika evuendli bya ku hlamusela ku ri hi ri Matsonga Machangana hi vanhu va njhani lero ku ya hi mehe a yi fanele yi ri na swifaniso swo karhi leswi va nga swi endla laha swa ku komba the way Matsonga Machangana ndhavuko wa hina wu nga xisoho ivile loko swi koteka i nge vulavuli hi Matsonga Machangana u nga vulavuli hi HW Ntsanwisi lero na xiteji xa Ntsanwisi swa fanela xi va kona ya rini KZN a va unveila xiteji xa Shaka Zulu i nge vulavuli hi rixaka ra Mazulu u nga vulavuli hi Shaka Zulu same as hi Machangana i nge vulavuli hi u nga vulavuli hi Ntsanwisi so ni vona swi fanerile ngopfu loko u nghena laha ka entrance liyani yi hlamusela mi vula laya u nge welcome to Giyani exactly ni vula kwalaya Bootpet ela yi la fanele ku hi hlamusela leswi hi nga hi xiswo Matsonga Machangana lero u hlaya buku yi pariwile hi vutomi bya hina maswitisi lero entrance hikokwalaho ka yini mi swi langutela a Giyani no vula ku Giyani va yi sungurile hina yoho layani ende na ku xin'wanyana Giyani ni nga vula ku ri i headquarters ya hi Matsonga Machangana loko Mutsonga Machangana xo sungula hi hleketa hi Giyani and then xin'wana lexi nga ku vulavula xo Bootpet i mhaka ya ku ri hi ri Matsonga Machangana loko hi vulavula hi tiyunivhesiti Bootpet tinxaka leti hinkwato va na toho tiyunivhesiti va tlhandlekela hi ku va na ti-high court mara loko mo languta ka hi Matsonga Machangana va ta hi byela ku hi tinambara kumbe hi tinhlayo hi hlayile hi koho like Mavenda swi tiveka ku va le hansi hi nambara mara loko wo langutisa va hinkwako lava fanele ku va ri koho lero loko vulavula swo Bootpet na u ta tlhela na le ka mhaka ya ku hi mpfhuka hi ku hi le ka xidemocracy for 30 years a hi tshama hi va na murhangeri wa ku ri premier a ri Mutsonga Machangana ma swi twisisa lero leswiya va nga swi endla papapheni swa ku challenge eku premier lembe rin'wana swi ngo languteka swi ri joke but it's not a joke ma swi twisisa i ku va ri na ntlimbo wa le ndzeni lowu karhataka ku ri a democracy leyi yi benefita va mani lexi lava ku no democracy yi benefita lava nga na tinomboro swi olovise sweswo loko hi ta vulavula hi tinomboro Bootpet ku ya hi ti-statistics Mavenda hi vo va nga le hansi hi tinomboro laha South Africa mara langutani ku ri loko mo languta va humelela ku tlula hina va swi twisisa ende leswi swin'wana leswi hi karhataka Bootpet loti ku hi le hansi hi tinomboro hi divide-we ngopfu sweswi loko mo languta Vhembe district yi na party yo karhi laha ku nga tekiwa Matsonga Machangana va wela ka Vhembe district that is why ku ve na kulwa loko nga va koho loko ku lweriwa emasipala wa Collins Chavani because a va swi vona ku va nge pfuki va kume service ivi hi tsutsuma hi ya Bush eMpumalanga Bootpet laha ku nga na xifundza lexi ya khala a hi ku Mhala va teke Machangana wo karhi ya nghena le eMhala leyi ende hi ndlela liyani va ri ku hunguteni ka tinambara ivi hi ta vulavula hikwalaha Mopani hi nga kona Bootpet swa tika mani lero kambe matova lama mi fanele ku mi sungula kona masitoko mi nga se languta van'wana mi fanele mi sungula ku me ni ta ku sungulani la ka ku n'we tanihi hi rixaka hi vulavule hi mhaka leyi ko tala ngopfu se ni karhele n'we tanihi hi rixaka ma nghenelela ka swilo ke mi kona ka tinambara na ma participate loko mi nga ngheneleli ka a hi nge xikombiso mi nga ngheneleli loko ka tipolitiki loko ku ri ku tipolitiki mi le ku ngheneleleni mi nghenelela njhani loko ku sungula ka n'wa yimisa voko ma n'wi seketela kumbe hi n'we mi tlhela ku mi sungula ku mi n'wi kanetaka hi laha hi nga koho hi laha hi nga fika koho hina hi timhaka that's why ni ku hi vulavule ngopfu hi mhaka leyi hi tlhela hi vulavula na sweswi ni swi vulaka
ana mithi oh kambe okay va fambile kambe mhaka yikulu yaleyo mingiselo meko timhaka leti ta tinomboro ti olove ngopfu mi nga ni kuma ni va meyara wa masipala wa Polokwane ntsena hi tinomboro se ntlangu wolowo ntlangu ku tlangiwa ntlangu wa tinomboro ntsena hayi ku na swin'wana loko mo tirhisa tinomboro kahle ta mi yisa kun'wana na kun'wana laha mi swi lavaka kambe xivutiso i ku ma nghenelela ke ka swo swoleswo ivi nhlamulo ku va loko mi nga ngheneleli a ku na la mi ya kona hina hi rixaka lera ro a hi lava ku tsongola xa munhu sweswo na swi tivi hi yo mhaka a va tindlela sweswi va tindlelaka loko mi nga tshembi leswi ni swi vulaka famba mi ya languta nxaxamelo wa lava va nga va timeyara ta Greater Giyani mi ta vuya mi ni hlamula a hi kumeni mahungu ya misava ya awara ya n'we ku ya ta yimise ku yini hi sweswi ku nga hafu ku pela awara ya 12 loko ni vuya endzhaku ka sweswo ni bula na Brigadier Hlulani Mashava kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ta yimise ku na hi amukeleni sesi Lilian Hlavangwane ya sesi sweswo mikisero Munghana Lonene FM loko Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela la ku bula na Brigadier Hlulani Mashava kambe ke ni nga se bula na vona a ni tivi ku va masipala wa Greater Giyani vona va ri yini mhaka leya yako ve kumbexani kwala ka entrance mi komba ku hi le ka khale ka ntsan'wisi hi ta swi twa swo sweleswo a hi yini ka Brigadier Hlulani Mashava va hi byela kahle ku endleke yini ka mhaka liya nako tanihi maphorisa va ri yini loko xiyimo xi te tani va hi pfuna njhani ngopfungopfu ka timhaka teta ku vanhu va heta lava teka nawu va wu veka mavokweni hi ku leswi nga le ku humeni sweswi i ku un'wana wa mujahani loyi a nga ya khoto namuntlha i dumini ku a ri i xigevenga xa ndhuma kwala mugangeni se xivutiso i ku loko a dumini ku xigevenga xa ndhuma vaaki va endle yini maphorisa va endle yini Brigadier nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM tshikani khalanga xikan'we na vayingiseri va Munghana Lonene FM tiko hinkwaro ro hi timhaka leti nga humelela le ka chweni leyi kumbexani mi nga hini ka xifaniso Brigadier ko n'wina tanihi maphorisa mi tiva yini hi nga tiyisisa tanihi maphorisa mi ta tsundzuka loko mhangu liya yi humelerile ya le tliliniki ya le ka chweni a Lebowakgomo hi vuyile hi vulavurisana na vateki va mahungu va Sistimani Baloyi laha hi nga vuya hi va hlamusela ku maphorisa ma hina ma humile hi xitalo va lava va swiyenge swo hlawuleka ku va va lavisisa nandzu lowu hikokwalaho hi tlhele hi vuya hi tiyisisa leswaku xigevenga lexi nga tinghenelerisa eka nandzu lowuya xi ta kumeka nakambe hi tlhela hi vuya hi basisa mahungu ndlela ya ku kombisa leswaku munhu loyi a nga ya a ya tshova na ku va a xanisa tinese kumbe vaongori laha ve le tliliniki liya i munhu wun'we loyi a hlomile swiviko swa hina swo sungula preliminary investigation yi vuyi kombeta ku a ku ri munhu wun'we na loko hi vuya hi ya khoma hi vuyile hi khoma munhu wun'we na mindzavisiso ya hina na ku vulavula ka hina na vaongori ku tlhela ku tiyisisa leswaku i munhu wun'we hikokwalaho mi ve twele Dr. Phuphi Ramathuba premier wa hina a vulavula leswaku va ta lavisisa ku nkarhi wun'wana ka lava va nga kona va ma-security ku nga va ku endlekile yini kambe leswiwani a swa hina mi ngo hi swi tshika swa ndzawulo ya le Limpopo kumbe swa mfumo wa xifundza xa Limpopo ku va langutisa swa hina hi va hi tirhana na vugevenga so hi tsakile ku ri munhu la nga tinghenelerisa eka timhaka ta ku va a tlhakisa vaongori va hina na ku vuya a va xanisa nakambe a va tekela tiqingho ta vona u kumekile hi vulavula namuntlha a ri ekhoto ya magistrata ya le Polokwane a ni ri kona na mina mukhomishinara wa hina na vona Thembi Khadebe a va ri kona nakambe MEC wa ndzawulo ya rihanyo manana Dikedi Mashego a va ri kona nakambe manana wa ndzawulo ya swa maphorisa xikan'we na ndzawulo ya le magondweni manane Violet Mathe na vona va ri kona leswi swi kombeta leswaku mfumo wu hlanganile vanhu hinkwavo va hlanganile a ku nga ri na hina ntsena tatani Khalanga a ku ri na vanhu va ku hambanahambana hi vonile na swiyenge swo tala leswi lwisanaka na timhaka ta vuxanisiwa ka vana xikan'we na vamanana va ri kona hi vona na mitlawa leyi nga kona ya ti-labor union va hospesa so swi kombeta kahle leswaku leswiwani swi khumbile un'wana na un'wana hikokwalaho vanhu va lava ku vona ku va swi fikelela
emakumu kambe hi nga kombisa ku kumbe hi nyika xiviko xa leswaku endzhaku ka loko munhu loyi a humelerile nkarhinyana ekhoto ya magistrata ya le a Polokwane leswi nga vuya swi endleka ku vuyile ku endliwa timhaka ta ku ri lava va mahungu va nga pfumeleriwi ku va va nghena le kambe hi mhaka yin'we ya leswaku ku na milandzu yo karhi leyi ya ha lavaka ku hetisisiwa eka milandzu leyi a nga yi endla mi ta tsundzuka leswaku tolo ku hlamuserile leswaku ku na milandzu ya kulumu ka 10 leyi a hehliwaka hi yona hikokwalaho milandzu leyiwani ku fanele ku va ku ri na vumbhoni byo khomeka ku endlela leswaku a kota ku va a chajiwa kumbe a kota ku va a hehliwa hi milandzu leyiwani kambe leyi nga kona leyi nga humela rivaleni leyi yi nga laviki na microscope yi nga laviki na ku munhu a tipfinyinga nandzu wa ku va a ri na xibalesa lexi a nga hava ku langusiso ya xona yaloyo yi le rivaleni hikuva hakunene xibalesa xi kumeki xi ri na yena nakambe na matsulu ma kumeki ma ri na yena mi ta tsundzuka leswaku ku na xibalesa lexi nga vuya a xi tekela un'wana wa maphorisa ya hina loyi a tirhaka a leviwa Kgomo hikokwalaho xibamu lexiya hi kota ku xi kuma so nandzu luwa loko a fika a nghena namuntlha va fikile va ku va langutisa ngopfu wona hikokwalaho na yena hi yexe a rile na ku va a nga apply na bail se loko a lava ku apply bail ivi ku hlamuseriwa leswaku hina tanihi xiphorisa hi ta va hi kha hi yisa mahlweni ku va hi profile muhleketeleri wa loyi nakambe nandzu wa yena wu hundziseriwe mahlweni u ta tlhela a vuyela ekhoto ya magistrata ya Polokwane hi ti 9 ta April 2024 mi ta tsundzuka leswaku muhleketeleri wa loyiwani i muhleketeleri wa malembe ya 27 hi vukhale nakambe i munhu loyi a ri ka parole a ri na milandzu yin'wana ya ku fana na ku tlhova mindyangu ya vanhu i munhu loyi a nga na record yo ka yi nga tshamisekangi swinene ene leswi vavaka i ku wa ha ri ntsongo munhu wa 27 years 27 wa ha ri tsanana lero a fanele a ti lunghisela ku va na vumundzuku lebyinene kambe hambiswiritano u le xitokisini sweswiwani lava va fanele ku n'wi lulamisa va ta fanele ku n'wi lulamisa na ku va vona ku munhu loyi a hi yena munhu wo humela handle hi ku loko a humela handle a tlhela ya ku onheni leswi hi swi vonaka muhaxi ka liya yin'wana mi nga vuya mi yi hlamusela mi vuyi mi khumbanya na ku ri ku vili na ku ehleketelela ka leswaku un'wana wa loyi a nga vuya ka onhile ka tindhawu letiya i un'wana wa muehleketeleriwa swiviko swa hina swi vuyile swi kuma leswaku loyi a nga vuya nkarhi wun'wani a vuya a dlayiwa tindhawini teti ta kwala a xifundzenikulu xa hina a hi yena la nga tinghenelerisaka mhangu leyi kumbe yi khomeni kwalano brigadier ni sungula ni basisa laha hi ta vuya yisa mahlweni hi ku ntlobavhanga walowo hi wo wu endlaku ku vanhu va ku phela munhu loyi ka khala ka karata mugangeni sweswo swa ku tani kambe mo yi khoma tani mi ta vhe mi yi basisa kahle endzhaku ka ku yi hundzela mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ni le ku buleni na muvulavuleri wa maphorisa a Limpopo brigadier Hlulani Mashava brigadier hi pfuneni ku twisisa yele hi ku van'wani va teke nawu va veka mavokweni anankeni ku hehliwa ku nkulukumba loyi a nga tekeriwa vutomi na yehe a dumini hi vugevenga bya yena kwala mugangeni se vanhu a va twe nga ri i munhu wun'we na loyi wa 27 wa malembe se mi swi hambanisinyana kantsongo hi pfuneni ku twisisa lowa le ka Maja kumbe kwele ka Chweni kwele ku ndleke yini loyi wa le ka Maja kumbe le aka Chweni loyi wani u tinghenelerise eka milandzu ya ku hambanahambana khalanga milandzu leyin'wana nkarhi wun'wana ku mi nyikanyana xikombiso xa ku milandzu leyi a nga langusana ngopfu na yona leyi hi vulaka ku milandzu yo tala hi za hi hleketela loko ya fika ku lomu ka 10 u vuyile a tinghenelerisa ka timhaka ta ku ta ku tlhakisa vanhu lava va vaongori le a Thakgwaneng a Chweni clinic nakambe a vuya nakambe a endla mhaka yin'wana ya ku pfinya nhwana wa malembe ya 14
mhangu leyi endlekile kona aka Chweni hi na case ya kona nakambe ku va na yin'wana kambe ya ku vuya a pfinya nakambe leyiwana yo endlekile a Thogwaneng n'wana wa malembe ya 11 years ivi ku vuya ku va na yin'wana a nga yi endla ya ku pfinya nakambe leyiwani yi endliwile endhawini ya le xikolweni le xikolo leswiwani swi vula ku is a special school kona tindhawini letiya a vuya a pfinya n'wana wa malembe ya 10 ivi ku tlhela ku va na yin'wana kambe a nga vuya yi endla kona a Fynbos a tindhawini ta le Fynbos laha nga vuya a pfinya wasati wa malembe ya 31 years ivi ku tlhela ku va na house robbery kumbe ku tshova endyangwini wun'wani a Fynbos laha nga vuya a tlhela a pfinya vanhu vambirhi va xisati wa malembe ya 18 hi vukhale na 16 hi vukhale hi yin'wana ya mlandla leyi a nga yi endla a tlhela a vuya kun'wana a vuya a pfinya wasati wa malembe ya 22 so milandzu ya yena yo tala loko hi la ta vulavula khalanga i milandzu ya ku va a tshova a nghena mindyangwini ivi a tlhela a pfinya vanhu ene nakambe mindyangu leyi a yi targetaku kumbe a yi langutisa ngopfu i mindyangu leyi hi vitanaka ku i mindyangu leyi rhangeriwaka hi vamanana lava va nga tekiwangiku kumbe vamanana lava tshamaka va ri voxe ku nga ri na wanuna eka tindhawu leti hi ku hi voni ko tala lomu a nghena kona mindyangwini ya kona mi kuma leswaku miti ya kona n'winyi wa muti ko tala ku va ku ri wasati se swi vula ku tindhawu leti a vuyaka ka ti-target ene xin'wana lexi hi nga xi vona hi modus operandi ya yena loko a fika a sindzisa vanhu kumbe a fika a va pfinya loko a heta u tlhela a va sindzisa leswaku va hlamba ku na kun'wana a nga fika a sindzisa vana lavambirhi a nga va sindzisa ku va hlamba ku ri na mana wa vona endzhaku ka loko a va endlilisele so munhu loyiwani ma swi vona ku a hi munhu loyi a lava ku cinca i munhu loyi njhe o va mazingi ya ndleve munhu loyiwani a ni tshembi ku wa twa no twa hi ku loko a twa swin'wana swa leswi a swi endlaka a nga ta swi endla a ta titova a swi vona ku leswi a swi endlaka a swi tshamisekanga kambe hikokwalaho ka yena a nga khomi munkulukumba a khomiwa ni vulavula sweswiwani a khomiwile munhu loyi hikokwalaho ni vuya ni mi byela u vuye a khomiwa ku va na case yin'wana ya kwalomu ka va ma 2016 loko a vuya a khomiwa sweswiwani hi vulavulaka a ri ka parole u vuya a endla timhaka leti a ri ka parole ku ya hi swiviko leswi hi nga swi kuma swi vula leswaku munhu loyiwani u humile ka parole kwala ka va November ya 2024 so hikokwalaho mi kuma ku timhangu leti loko mo ti langutisa timhangu ti nga endlekanyana kwala ka December nyana na January yaleyi ku fana na sweswiwani loko a vuya khomiwa hi siku leri ra ti-18 ku na timhangu to fika timbirhi a nga ti endla tindhawini ta kwele va Lebowa Home hi vusiku byebyiya so i munhu loyi nkarhi wun'wana mi swi vonaka leswaku a tiyimiserile ku va a endla swo ka swi nga tshamisekanga hi xikarhananyana xi xa nga xi kuma endzhaku ka loko a humile so hikokwalaho hi vula leswaku u lava ku lulamisiwa hi n'wi teka hi n'wi veka xivaleni ku a ta hlangana na tintangha ta yena leyi a kota ku va a phikizana vutanga na tona kona kwale a hokweni lowu wo dlawa ke lowu wo dlawa tatani Khalanga va hlamusela leswaku vaakatiko va tindhawu letiya va vuyile va ehleketa leswaku a nga va a tinghenelerisile eka migingiriko leyi ya vugevenga hikokwalaho va vuyile va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona mi ta tsundzuka hi minkarhi yo tala hi tshama eka hi vula ku na hambi vanhu va swa leswaku munhu u onhile kumbe va n'wi hleketelela ku a nga va onhile va nga teki nawu va wu veka mavokweni ya vona a va foneli maphorisa va ta vula ku hi loyiwani maxava hi n'wi kumile a kha a endla leswi na leswi na leswi kumbe u ehleketelela ku u endle leswi na leswi maphorisa ma swi tiva ku ma ta tirhisa ku yini endzhaku ka ku vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ya vona hi ku vona sweswiwani ku ya hi swiviko va hlamusela leswaku munhu loyiwani u dlayiwile ku nga ri yena loyi a nga tinghenelerisaka minandzu leyi ni vulavulaka hi yona swiviko leswi mi swi vulaka ku ngo va ku ri swin'wana swa ku kombisa kumbe na yena vanhu va tiko va hlamusela ku a nga va ri munhu lava hluphaku kumbe swo fana na sweswo kambe a ni na loko munhu a ka mi hlupha mi fanele mi va mi na vumbhoni byo khomeka naswona n'wi yisa maphoriseni mi nga teki nawu mi wu veka mavokweni ma n'wina hi swona leswi hi lwaka na swona hi ku loko vanhu va teka nawu va wu veka mavokweni ma vona sweswiwani swo vula ku va endlile va tinghenelerise eka nandzu wa ku dlaya ene vanhu lavawani hi le ku va laveni loko wo va kuma ku yiva mani na vanhu lava hi ta va teka hi va pfalela hikuva a swi fanelanga ku teka nawu munhu a wu veka mavokweni ma yena
no futhi valava va fane va pfaleriwa swa xihatla va jahi Ya, lava va pfaleriwa va kume munhu wo ka a nga ri na nandzu va kota ku endla- hi nkarhi lowu ku hi kota ku seta example kumbe hi kota ku nyika xifaniso xa kahle ku xa ku vanhu va nga tinghenelerisi ka ku va va teka nawu va wu veka mavokweni ma vona hikuva swi fanelanga hambi munhu yo mi karhata njhani kumbe u lo mi pfuka kumbe a mi tlokola loko mi swi twa ku a ma ha swi koti n'wi mangaleleni maphorisa ma ta vona ku ma tirhisa ku yini endzhaku ka ku munhu a ti tekela nawu kumbe a ku hayi u ta swi vona ni ta tirhisela yena a swi endliwi sweswo tatani Khalanga. kambe loko mo languta loyi a nga dlawa a swi le ku buweni ngopfu huwa mhaka ya yena se a mi voni ku kumbexani na n'we mi nga le ku rhangeni n'we mi nga le ku rhangeleni na n'we sweswiwani hi vulavulaka etindhawini tona letiya vele ku na vanhu lava va nge le ku protesteni kumbe lava nge le ku kombeteni ka ku vilela na kuma swiviko na hambiloko swi nge se va confirmed na ti-video leti ni nga ti kuma laha ku na vanhu lava va nge le ku kombiseni ku vilela ku ri ku dlayiwile munhu wa u nga va parile na ndhawu liya mi nga mi byela na ku kuma xiviko nyana ndhawu liya ve ndhawu ya va ta mi byela sweswiwani I think it's one Adigale va hlamusela leswaku ndhawu liya yi pfaleriwile ku vanhu va vilerile hi ku vuyi ku dlayiwa munhu wo ka a nga ri kona kambe hi vanhu va community munhu loyi a nga dlayiwa vanhu va swi leswaku a nga dlayiwangi hi maphorisa u dlayiwile hi vanhu va muganga wona waluya vana va sweswiwani va nga yimanile eswitarateni va nge le ku kombiseni ku vilela leswi vulaka ku a ku fanele ku va vona va hi pfunaka ku hatla hi kuma vanhu lava nga dlaya munhu wo ka a nga ri yena ku tlula ku ya va ya pfala pala hakunene hi vona va fanele va hi pfuna va hi byela leswaku loyi na loyi hi vona va khumbekaka ku dlayiwa ka muehleketeleriwa loyiwani hina hi kota ku va hi tirha sweswiwani hi hela hi nga ha swi tivi ku hi tirhisa ku yini hi ku loko va ri lahaya vo fika va kombeta ku vilela va ringeta ku pfala mapatu na swin'wana na swin'wana mara a mi swi tivi ku munhu loyi a nga yena a nga dlaya munhu loyiwani kumbe wa mihleketeleriwa kumbe swo karhi hi wihi so swi vuya swi hela swi tika swinene ku va hi tirhisana na vona kambe leswi hi vulaka swona hi minkarhi hinkwayo vanhu loko ku ri na swo karhi a va mangale emaphoriseni hambi ku ri nchumu tsanana a ku na nchumu tsanana maphoriseni hambi mo twa ingaku swi vona ingaku a swi na weyiti loko mi swi langutisile nkarhi wun'wana loko swi ta ka hina tanihi maphorisa hi ta swi kuma swi na weyiti loko un'wana yo hlamusela ku heyi ku na muehleketeleriwa laha ehleketeleriwa ku a nga ka tinghenelerisi ka timhaka ta vugevenga u tshama laha na laha ku na swiviko swa ku vanhu ingaku va lava ku va va n'wi tekela matimba kumbe va vuya va n'wi xupula hi ndlela yo yaleyo a hi ta va hi swi kotile ku kumbe nkarhi wun'wana hi sirhelela vutomi bya munhu loyiwani. Okay, brigadier a hi hetiseleni hi ku hela ka vhiki loko a ni ri Salema ni ye ni ya twa ku veri vaaki va tshame va tsala papila ri fikile ni le ya district commission a ni swi tivi title ya vona ni chava ku yi ona mara ni tiva xivongo vete i Van der Walt veri yi fikile xikuvilelo xa ku ku na focus rin'wana loko ku ndliwe nandzu leswi va nga ni byerisa swona rito leri va nga ri tirhisa vete ku dyiwa nandzu se veri va tsarini mapapila ya ku vanhu va le ku lava va nga ndla milandzu va tala ku khomiwa hi mhaka ya ku focus ro fika ri dya nandzu n'wina mi le ku ndleni nchumu tanihi xiphorisa xa Afrika-Dzonga a Limpopo a ni tivi n'wina mi tshame mi yi twa xivilelo lexi brigadier loko a ni yo ni yi twa Khalanga a ni ta ni vulavuleni na Major General Van der Walt ku va ni nyika vuxokoxoko hi mhaka leyi ku ni kota ku va ni yi hlamula kahle a ni se yi twa kusuka Sasalamani va kona vakulukumba lava le Sasalamani ti-station commander ta kona minkarhi yin'wana loko ku na swo karhi na vulavula na vona ni lava ku twa ku swi endlisa kwini ku fana na loko ku va na mhangu liya mi nga yi twa ya le ka rhangani ya ku tshoviwa ka xikolo ni vuyi ni va fonela na detective commander ku ri ni twisisa leswaku ku nga va ku endlekile yini hikokwalaho ka ku va ku na kandziyiso ndzavisiso yi fika kwihi i vanhu lava ni vulavulaka na vona minkarhi hinkwayo lero loko a ni swi kumile hi ku hatlisa a ni ta ni vutisisile ku munhu loyi vo nge ve u dya nandzu i mani swi fika kwihi a ni ta kota ku va ni yi hlamula ni ri ka position ya kahle ya ku va ni yi hlamula kambe sweswiwani ni to vula ku i maheveheve hi ku a na ha ni swi tivi a ni nge kaneti ni nge pfumeli hi ku a ni tivi nchumu ku fikela sweswi Khalanga. Okay, vhene yi vuyi yona yi le Sasalamani hi ku na yin'wana vhene ni nga twa ku yi vuye yi pfaleriwa hi mhaka ku a yi kha yi rhwala tihunyi kun'wana hala vhene
hayi liya hi vuye hi lunghisa lava nga tinghenelerisa ka swona va hi vuyile hi va disciplina na ku va disciplina internal hayi liya a yi ka yi teka tihonyi yi vuyi me va discipline njhani me va hlongorini me va hlongolini me va discipline mhaka ya vona ya ha ri ku yeni mahlweni ni nga vula leswaku mhaka ya vona ya ha ri ku yeni mahlweni yi le ku lavisisiweni internal disciplinary processes alawe brigadier ke nkarhi wa kwela hlayiseka eko aketsa ku na vhele yin'wana yi pfaleriwile va kha va ku yi nga humi la kambe hi sunguleni basa leswi khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhuluku ku ya fika Ravuntlhanu ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela na ku Afrika wa vulavula sa leti minete ta nkombo ku ya ka awara liya ya n'we hi leswi xiphiqo xa ku teka nawu mu veka mavokweni ya n'we ku na munhu a nga dlawa a dlaweliwa ku hitliwa ku hi ya nga khumbeka ka timhaka letiya tele ka chwini un'wana loyi hindzisa hungu a hemba sa dlayiwa munhu ku nga ri yena loyi a nga yena va n'wi khomile hi va ka yini hi ta dyondza rini ku hi nga teki nawu wo veka mavokweni ya hina naswona timhaka leti ta ku tlhe ku ya hlaseriwa vanhu lava nge le ku hi pfuneni vaongori miri yini yona mhaka yaleyo hi fike njhani ka xiyimo lexi ma-security va va ri ku hi gedeni kambe xin'wana xiphiqo i ku ma-security va ri koho kambe va ringanerile ku va nga kota ku sivela xiyimo xa muxaka lowu ke i swin'wana swa swivutiso leswi swi nge le ku vutisiweni nako tikhampani teti mi nge le ku titholeni hi tona na va thoriwa hi ku va na vuswikoti ke kumbe vo thoriwa hi ku va na ti-CK swi helela kwalano vuswikoti a va na byona a hi mi tweneni 0860 002 543 nongona ku ya fika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku haxela nongonoko lowu thwi kusuka la studio 1 ile Masingita Mall a Giyani un'wana mi ngiseri hi loyi hlekani a hi xumeni bothela minjhani na a hi pfokeni minjhani papa mina evukile man a khensa mi nge ni phawulanyana swintsongo ka leswaku ta ku vulavuriwa hi brigadier kwalaha mina ku va ku mina mavonelo ya mina hileswaku nkarhi wun'wani i ntiyiso nawu vaakatiko va nga va kha va wu teka va wu veka mavokweni wa vona leswo ka swi nga lavekiki kumbe swo ka swi nga ri ku swi nga pfumeleriwiki kambe loko ni tshama hansi ni swi languta i ku tanihi tiko kumbe tanihi vayimeri va nawu sweswi va vulavulaka xitichi xa xiphorisa hikokwalaho ka yini va nga tshami hansi va languta swo fana na sweswo ku swi endleka hikwalaho ka yini hi kwihi laha vona va endlaka swilo va nga swi endli right tanihi va xiphorisa laha swi fanelaka swi correctiwa ta mi nyiketa xikombiso mi hetelele mi vutise xivutiso xo karhi ka lava mi nge vhena a yi teka tihunyi swo fana na sweswo loko i nghena a ntirhweni kumbe wo xiphoriseni ku na milawu leyi va ku nyikiwe yona leswi tivekaku leswi na leswi loko i swi ndlini kumbe ni yena driver movha wa government ni dakwile botpet i dismissal a vulavuli swona a swi tengi i swilo leswi va va kha va swi tiva na loko va nghena ntirhweni va swi ndle va kha va swi tiva loko mbusa xivutiso xexo va ri ka a swi ha ri under investigation ene leswi ni vulaka ku mina ka mina swin'wana ene a ku na investigation ya nchumu laha a wu fanele u hlongoriwa ya yini investigation exactly hi ku swin'wana swi on hand va kombetini kwalani andaleni issue ya mubohi wa lowu ringeteri na milambu leyin'wana mara lowu va nga ma ku wona a wu zo lava ti-microscope a wu zo lava maforoteki hi lowu na xibalesa xo ka xi nga ri ku nawini kumbe xo ka nga ri ku na maphepha ya xona leswi vulaka ku va n'wi kume on hand va xo hi swona se leswi vulaka ku like ku fanele ku va munhu a rhanga va xo hi swona na ntirho wa vona i yini in terms of investigation leyi va vulavulaka hi yona loko yi nga ndliwi lexi ni nga xi vulaka ku ka vurhangeri bya hina bya xiphorisa bya tiko investigation board pet yi phuwa a ni la ku mhembela mavunwa investigation hava a tikweni lexi nga tala i corruption ntsena ni vurisa leswi hikuva loko va ku vaakatiko va nga tivekeli nawu amavokweni ya vona loyi a va ku a kha a pfinyiwini i one of
va sesiwa hina kumbe ku sesiwa mina for instance kumbe ku nyika xikombiso entiyisi i va munhu yaloye a n'wi vonini a va na trauma yaleyo a vuton'wini bya yena hinkwabyo mara loko a ya report-a ku mi kombeta ka sweswi va nga vula swona loko ni andaleni kwalaya kumbe ntshahini i ku va tlhela va kombisa ku swigevenga leswiwa swi na information swi nghena swi huma at the court and stuff se va swi tiva ku okay fine va nga kota ku manipulata system njhani va kota ku fostela munhu ku a fana a hlamba hikokwalaho yena a fana ku fostela ku fana a hlamba se ma swi tisa ku loko nandzu ya a khoto wu ya ku chuluriweni mhaka ku va ta ku na vumbhoni se hi swin'wana swo fana na sweswo that's why ni ku a va tshame hansi tanihi ndzawulo ya xiphorisa va languta ti-measures leti va ti tirhisaka minkarhi yi le ku fambeni na swilo swi le ku cinceni vanhu va na vutivi va kha va swi vona van'wana va tirhisa vutivi lebyi ya ku endla swa wrong na vona a va vi ahead ka swigevenga va nga vi va ndzhaku kumbe va lava ku famba na swigevenga un'wana na un'wana munhu i xigevenga yena a nga teka information leyi nga kona kumbe vuxokoxoko lebyi nga kona swi ya hi ku munhu i lava ku byi tirhisa leswi nga lunga kumbe leswi nga lunganiki hi leswi ni swi vonaka sweswo enkomboteka Nimetwele bota wena cancer. Aye. 0860002543 nakona kwe Africa wa vulavula hile ka mkana lona na FM kulo sala minute na half. Komjani ngaringeta n'wana. Enhlekani. Hayi, minute na half. Minute na half singa. Your call has been placed on hold. Oh, bani veke ka hold. Evan. Eish. Marga hold. Ya va kan van veke ka hold kama certa inwani ya mintlhontlho leya ya yi nga langutana na n'wana ni rhumela hungu la a ku luya wa ku hisa movha ya maphorisa u la ku tekeriwa magoza ngopfu ku swi nga endleki kusuka la amanyeleti la i Aubrey Ngwenya ente yesu ku swi nga handleki leswiya leswaku hambi vo ku khunguvanyisa njhani swi fana sweswi hi vulavulaka swona swa ku teka na huve ka mavokweni ya hina minkarhi yo tala hi tshama kha hi bula maphorisa va tirhi nchumu maphorisa loko se swi langutane na wehe hi nga ta swi va le ku tirheni va ku ri ku vela va fikile va ri khotsa a va xava va fikile swi vona ku se a va ha ku tivi va le ku languteni leswi swi khumbaku ntirho wa vona ma vo mhaka kona va fikile va se general khotsa va kha va ku no mo nghena kwala botpen swi herile swa va botpen hi loko se ta swi va ku maphorisa va le ku tirheni kambe hambi swi ri tani hi ta twa n'we kumbe angula mikwini ku ya mahlweni kambe hi ta sungula hi bula na tatana Mbazima Xilowa endzhaku ka loko hi twa ti-voice note leti mi nga ta mi hi rhumerile ivi hi bula na tatana Mbazima Xilowa hi twa ku nga va kha ku endleka yini mutini wa ka African National Congress endzhaku ka ntshamo lowu wu ri kona ku hela loko ka vhiki ngopfungopfu loko langutiwa timhaka ta reconfiguration ya KZN na Gauteng kambe sweswi awara ya n'we henhla ka nhloko a hi yeni ka Sikagula hi kuma sesi Lilian Hlavangwane va hi nyika mahungu ya misava ya sesi Lili banana leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyemeliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela ahe Butphet mina khoma leya mhaka ya ANC a ka ha ri na ku vuya ka yona a ka ha ri na ku vuya ka yona ANC ni vula leswi hi mhaka ku yini vanhu vo tala va karhele hi matirhelo ya yena yi tshembisa vanhu yi tlhela yi nga va korhokeli ANC vonani Butphet sweswiwa mabubutsa lama nga kona la fane hi tsutsumela eswikolweni hi tiva swikolweni ku tsutsumeriwa ko loko ku ri na mabubutsa hi tsutsumela tiholweni ta ti-community hall na le tikerekeni mara ku tlhela ku sungula swikolo leswi hahluka Butphet se a ka ha ri na ku tshemba a ka ha ri na ku tshemba a ka ha ri na ku tshembela ka ANC hi humini hi nge he vuyi mi nga ni vutisi ku hi na mani mara hi fambile Butphet inkomu Butphet mina ni lava ku vulavula hi xifundza xa Gauteng na KwaZulu-Natal laha ni ngo loko KwaZulu-Natal yo n'ukisiwa no twela varhangeri va ANC lava nga kona KwaZulu-Natal
hi ku langutisa ka mina a hi mhaka ya service delivery ntsena mara i ku vanhu vo tala va tikume va vhotela MK leyi nga tlhela yi nga va teki serious hi ku a yi nghenangi ka government ya KwaZulu Natal yo helela ntsena a legislator ntsena kombisa ku Zuma a nga va tekangi serious na loko va n'wi rhandzile va n'wi vhotela mara hala Gauteng loko ni langusa Panyaza ko va gogogo lero bahuwa ntsena mi twa yi nga ri ne u le ku tirheni a nga ri ku tirheni Panyaza o va na huwa a nga endli nchumu and then i munhu loyi a rhandzaka no tikukumuxa ngopfu loro se u tikomba no delela nyana leadership ya ANC se swi ri kona eka yena santa ku swi kahle loko va yi n'okisa Gauteng KwaZulu Natal a va fanele va yi rivalela nyana Inhlekani Khalanga mina ni ta tsakela ku khumba ya lowo pfinya vaongori vambirhi ni ri hoyo eka vuphorisa bya hina loko byi kotile ku n'wi khoma a nge se ze a pfinya van'wani ku ya mahlweni even then ni tlhela ni ku vaakatiko a va tshiki va n'wi hlongola i va onherile swinene a hi pfumeleni swin'wanyana ku ri vaakatiko na vona a va teki vutihlamuleri va tshikeni va n'wi hlongola a va ha n'wi lavi va onherile swinene tliliniki yi pfarini a va ha koti ku ya tliliniki hi mhaka munhu wun'we Khalanga so vaakatiko a va tshiki va n'wi hlongola a va ha n'wi lavi a fambi a suki tikweni ra vona ya tshama kun'wana i ta vona ku ya tshama kwela ku nga ta hanya na swiharhi kuloni i Gezani Khaswela tlangusa kwala ka Chavana hansi ka ntshava ya Rivolo rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi avuxeni botpet mhlangana na headman Chauke ni ri aramseke ka ku ri Jim Jose botpet swa maphorisa makamalamulele botpet mina loko na ku mi byela hi ku koxometa mavona lava matrafiki ni ngo vula ku va tirha vatirhi mina munhu loyi ni n'wi tiva a tirha botpet u yi pensionini kulukumba waloyi no ka ni nga tivi vito ra yena tisi ku ve ri mani ni tiva nickname nkarhi wun'wanyana ni nga tshuka ni hoxisa loko no vula nickname kulukumba waloyi hi yena a tirha botpet hi yena a tirha kulukumba waloyi wa mzimba ambala swidlazana u yi pensionini sweswi waloyi a lava pfulaka yina botpet leswo swa ku i matrafiki a ma kumeki loko pfulaka yina a ta fika or maybe mi kuma ku i karha na madyambu mi vo thochi ku vhavhayivhayi pfulaka yina botpet u yi pensioni lava nga sala sweswi Nhlekani Khalanga muhaxi mina ni rhandza ku tsundzuxa va tikhampani ta vurindzi lomu a swibedhlele a ni ta ku loko ni vona xibedhlele xa Elim na ku kula ka xona ni nga teki ma-security yambirhi ya tirha vusiku a ku ve na ma-security ya ku tala na vusiku ku endla leswaku vuhlayiseki byi va kona eka vatirhi lava va ka va ri kona vusiku byebyo na nhlekani ku va ku ri busy ku yo hala na hala munhu wa ku endla manyala ya ku pfinya Khalanga a nga vi na wona kambe na vusiku loko ma-security ya xota i va na matimba ya ku endla ku rhandza ka yena se a ni ta ku va tikhampani a hi veni na vutihlamuleri eka swibedhlele leswi hi va ka hi tholeriwe ku tirha eka swona inkomu Khalanga hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo rin'we Afrika wa vulavula 12 to 2 ni Nhlekani na Khalanga Pet Mathebula babula mina tsundzukani mingisero me mavonele ya n'we hina hi ngheni helo ka mavonele ya n'wina hi ndlela leyi ntson'wana kha khwayi nkulukumba leswi swi vo tikukumuxa vana papa va kombanyana na ku delela na yini hinkwaswo n'wina mi ri yini n'wina mi nga kusuhi swinene na tipolitiki ta vandla ra African National Congress hi ndlela a hi faneke hi bula na tatana Mbazima Xilowa kambe swi tikomba va nga ri ku kumekeni ku fika sweswi loko va nga ri ku kumekeni ni ta va ni kha ni teka riqingho rero ka 0860 0025543 u nga kandziyisa rito n'wina mi nga kandziyisa rito ni mi khensile swinene ku va mi endle tani a hi ku timingiselo mehe 0860 00255 a hi dzikeni nyana ku fika nyana laya ka hafu ku bila awara ya 13 hi twa n'we mi landzelela timhaka ta tipolitiki ta hina mi vona ku ku endla ka yini mi vona ungeti ku le ku endlekeni ka yini a ndyangu wa African National Congress hi ndlela yaleyo khale swi kha swi vulavuriwa swa ku ku ta fanele ku ngokisiwa vurhangeri bya Gauteng na KZN futhi ku nga ri khale a Gauteng ku ta va ku ri na GNU
hi ndlela yaleyo antivi se n'wameriyeni 0860 0025543 hi twa tlhelo rorolero mi nga tlhela mi tirhisana na X at Africa Munghana mi katsana na at Mathebula DP swi endla leswaku swi ni olovela ku va ni kuma hungu rorolero mi ta ku hi rona hi ndlela yaleyo 0860 0025543 hi famba hi ndlela yoyole a hi le ku va kumeni tatana Xilowola se loko hi nga ri ku va kumeni a hi twi wena kwalaho nga ko ku timhaka leti hi vulavulaka hi tona ngopfungopfu teti ta vandla ra African National Congress n'wina mi nga vaseketeri n'wina mi nga swirho a hi mi tweneni ku mi angula muku yini wo sungula hi loyi nhleka Aye boyfriend. Aye papa. Ipfukile na. Hi pfukile ngobona papa. Awa ipfukile. Akhenza. Hayi mawona insini. Yambomomela impela. Leswi nga hiswona yi tshike yo xo matibek ka xitiwa ka yima olive na kansongo. Loko muna muta kahle hambi ho vanhu va karhele kumbe ku hi karhele leswi endlekaka I ku ri a va swi koti ku ri va lunghisa swa vona special financial because yona yi fanele yi supporta nkarhi wo tala so bona ba focus ku financial ba kota ku ba yi yanisela ba yi tirhisa loko list swi nga endli ndlela leyo ba endla tender ba kota ku dya mali yo tala va nga endli service sa fana na hinkwavo lava nga soka ANC ba ka man'wana mavandla ba endla tano ku sa va ri kona ka ANC a va zangi ba yi dilivela hi ndlela yaleyo so loko va kha va yi bayisa hi ndlela va kha ku ri ta lunghisa va lunghisa fika rini malembe ya ngani va ri kona that's why mina nkarhi wun'wana sama loko munhu a suka ku ri mina ka MK va zoma va ri ANC ba ale ku resign ka ANC until va za sungurile ba lunghisa yini ba lunghisa kwini ku a va ri koka ANC swi va tsandzeni lera ka mi xixavi n'wina loko va ku no hi lava ku lunghisa hi mhaka ku ANC vurhangeri lebyi nga ka byo sweswi yile vurhangerini byo ka byi nga ri byona se va lava ku lunghisa vurhangeri byo sungula va lava ku lunghisa vurhangeri bya ANC ku sungula ivi kusuka kwalano va ta kota ku korhokela n'wina tanihi vaaki loko va ku va lunghisa yini botsete va lunghisa yini because va swi vekiwa kha swi vona va swi tiva vanhu lava ya ku ri va endlisa ku yini vo va ku bayisa ntsena ku va ta ku voteriwa se va ya mahlweni va endla swi va swi endlaka because ka wona va swi tiva swi ri xihoxo swo fana sweswo I tshamile maxelo se loko mi langute African National Congress yi teke xiboho sweswi yi ku ta fanele ku langutiwa hi vuntshwa vurhangeri bya KZN na Gauteng a mi voni ku ri ndlela ya kahle ku sivela ku mbombomela loko n'we mi vulavulaka hi kona a va ringeti mara lexi talaku a ku na nchumu xo ta endleke because va swi vonile vanhu va karhele vanhu ku phutisini vanhu mbula va mani la fana na mina ni nga Gauteng sweswi ya hi karhele vhele mhaka leyo because a ku na nchumu loko mina ta Gauteng botsete a ku na nchumu va nga xi endla a ku na nchumu va nga xi renewa lexi mo twa swona matwa va ku ri MEC I le ka yindlu leyi nga rentiwa triko tindlu ta ANC ta tiko ti ngo tshama va la ku mali yi dyiwa hi ku va pfumisa un'wana munhu why va nga ngheni ka tona ku ti free va suka ka tona va ya ka yindlu ya munhu leyi fanele yi costaku mali still ku ve ku ri na munhu ku na yindlu leyi nga lo ti tshamela leyi a yi ta kota ku save mali liya ivi ya tirha swin'wana I ntiyiso lo botsete ya anakeni xifaniso xa Gauteng kusukisela kwahala ka va 2014 suka swi tikomba ku tinhlayanhlaya ti le ku pfumeleni kahle ti le ku chikeni khale suka swi tika Gauteng swi vula ku ntiyiso leswi mi swi vulaka swa ku khale mi swi vonini n'we tanihi vavhoti va le Gauteng a ku fane ku ndleka yini kahle ku antswisa xiyimo xa le Gauteng ma vona Gauteng botsete na I mhaka simple leyi fa endlaka yona hi ku yona yi nga na ikhonomi kulukumba swinene lexi fa va endlaka xona loko leswi teka ku ri mhaka ya mintirho a va reduce mhaka ya ku ri vona va va greedy too much va endlela vanhu mintirho because vanhu vo tala va suka etiprovinsi letiyana letiya va tala kuma mintirho sweswi ku hava mintirho Gauteng I lava munhu a ku tshembela yini kambe loko mi ku a va tshiki ku va greedy mi vula loko va va greedy hi loko va endla yini va na makwanga loko va endla yini botsete loko mo languta kahle ku MEC la Gauteng va cincana na mhaka ya mali a va lunghisi nchumu loko kunene va ku ri va kuma mithini hi ku susiwa mani ku nghena mani after 6 months kusuka mani ku nghena mani
a va mhaka na nchumu swi tele ngopfu leswi nga mhlayetso budget la Gauteng ku ri a swi endlekile la Gauteng no to one day ba ku we flat yi pfanya vanhu mhaka ku ri a va na mhaka na nchumu ti tele ngopfu ti-flat a ti na vanhu ti karhele van'wana va tshama hi nkanu swi karhele one day swi to wa kunene swi wela vanhu lava fambaka switarateni va nga zaku va phakata swona. Nemetwe but Nemetwe but I mean I can see this man 0860002543 nongona ku Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Makomba Ndlela xana n'wangulo wun'we hi wihi mikhomiti mhaka kwala mi nga ko hi ndlela yele nomboro yale ya 0860002543 0860002543 un'wana muyingiseri hilo inhlekani Buthata mjani poto mina ipfukeni n'wana minjani ipfukini I can't ya na ku nghena ka leyi ya vurhangeri bya xirho xa ANC la Gauteng yeah according to my observation aka politics ya la Afrika-Dzonga mo special ka ANC na vona ingaku kulukumba Lesotho i vele ka ANC mara va karhi va tirhana ku va le ku supporteni ka vanhu rin'wanyana ni ta tsundzuka ku lama i mavonelo ya mina a ya munhu un'wanyana a ya xiticha ya Buthata ene ta swi lava ku ri tiva ku mi fike njhani kwalaho ni fika laha Buthata ku kongoma ni fika laha hikwalaho ka ku nkulukumba Lesotho swi tikomba nga ku even respect culture ya ANC a va na yona because respect a yi kona ka vona mi ta tsundzuka last a va karhi va sindzisa president ku a va pasisi nawu wo karhi va karhi va comrade president a va ha vuli ku president Ramaphosa ingaku se vo yi teka ingaku ani maswani ma-comrade Buthata loko hi ri va ANC hinkwenu no matter enkulu kanene ku ta na comrade mara respect culture ya ANC fika le ndzhaku leyi a swi nga vekiwangi hi swiswona sweswo leswi a hi swi langutela ka mavandla lamo kaneta tipalamende va karhi va ku comrade mani sweswo ti lo nga ni languteni nkulukumba Lesotho a ku na nchumu na xin'we va xi endlaka laha Gauteng Buthata loko ni swi languteni handleni ka ku va humesa post ya ku vona hi voxe va titholela vanhu va vona lava nga ti vitana mapanyaza va ta va pfuneti va government ku hala ti-police station na swin'wana na swin'wanyana ne timolo hi swona ntsena va nga swi endla a ni voni leswi nga vuyerisiwaka swi nga va endlaka swilo leswi vuyeriwaka hi Afrika-Dzonga hinkwayo se mi vula ku a swi vuyerisangi sweswo a Gauteng a swi tisangi ku hambana Gauteng a swi tisangi ku hambana hi ndlela leyi Buthata swi tise ku hambana ka vanhu lava va linkaka na vona nkulukumba leswo swa ti-traffic warden Buthata mina hi nexe ni zamile ku ta swi apply a ni hlamuri wami ni fexini ni emaila a ni hlamuri loko ni hlamuri va ku no xilumani i seyirini a ni ta swi twisisa mara ni kuma ku Buthata ka swo fana leswiya loko ni languta timhaka ta physical fitness police ya police mi ta kuma ku i sesi luya i buti luya police ya physical fitness ya police a yi pfumeli ku thola munhu loyi a nga less than 1.7 hi height a yi pfumeli ku thola munhu loyi a nga na weight leyitsongo mara loko mo languta vanhu lava nga koho kwalaha va se swin'wana swi dludla van'wana I'm not saying ku ri va fanele va nga thoriwangi mara languta loko ni langutini physical fitness laha a yi zangi yi tirha ene na ku nga ku tirhe xivongo kumbe xana xilumani wa n'wi tiva phete na n'wi tiva ta teka nhleko ni n'wi hoxa ku ni tiva na phete ma yi twisisi loko se ni observe I'm not saying ku swi ve hi ndlela yaleyo mara loko ni swi langutini ntiyiso hi matholelo lama ya nga xiswo a zangi ya va hi ndlela liya ni tiva vanhu vambirhi vanhu nga ri vo hlanyana va nga hi nga maketa swin'we ku apply swilo swa mapanyaza mara we didn't qualify because of a hi kumanga na respond loko karhi hi email ni email kambe ka internet timbirhi ta ku hambana va ni kombisa se mi vula ku yini loko mi nga kumanga a hi tlheleni ka ku ka mi nga kumangi nhlamulo mi vula ku swi vula ku leswiya swa ku endlani swikombelo laha ko va ku leswi van'wana va nge i smoke screen ku va ku ndlela ku vanhu va vona ongeti ku le ku ndliweni swo karhi ku ve lava va khumbekaka va swi tiva hi yo mhaka va nga ti nyiki na nkarhi wa ku mi hlamula exactly Buthata khulu kwalani la ku lo follow procedure because loko swi nga endliwi ndlela liya va ta na papa lerikulu ngopfu because hi ta vutisa ku vanhu lava ni nga va teka position yi postiwe rini position yaleyo vanhu va yerini ka interview vanhu va hlamuriwe kwini so leswi va swi endlela ntsena ku hetisa nawu na ku vhele vo va swi tiva ku va lava manda so hi ni kombisa ni ku mina ni tiva na Pat Khalanga
o le ka mangena mara hi ku Pep Khalanga ina n'wana enhleko nta teka nhleko no hoxa la mara position ta ne advertising wa makete mara nhleko se ingenini wa qualify ka fitness le lavekaka la ka police doesn't matter yewo wa nghena a nghena ni comrade hi mina lonkulu na president commission ni nga ni ri na jona yena kumbe ka position ni nga ka yona hi mina ngaku leswi switirhisiwaka so I'm not saying that it's true and just for my observation but loko se ni karhi ni dimela ya ku ta tika loko ku xiyimo xitani kambe hambi khensi hi tlhelo ra n'wina buti wa mina makumembirhi mune timinete ntsena bila wara ya 13 nongana ka Afrika wa vulavula maswithu a hi dzikeni un'wana hi loyi ni hleka aye Khalanga Mfukeni papa mina hi pfukeni n'wina minjhani hi va lava man na timpfula man hambi kwala ya na man yi vhindla ku lava va nga hi khuleleli mapatu va vhe va doja hi mpfula ku mpfula yi onhile ku ve na khala before yo mapatu a va pfulela ka mapatu sweswinyana ma le switandini me le switandini a ngheni kona me le switandini a yi ngheni ka wona ka masipala ni vula ka masipala ya khuleriwa na Khalanga khuleriwa mi nge ni dlamba misava ku ku nga khuleliweku ni tshama Tiyani mi le ka masipala wihi wa Collins Chavani mukhanselara wan'we i ri yini etiku hinkwaro ni ta vutisa khanselara ku ve loko ni ya ka xitandi lexi landzelaka swa fana na hinkwaswo swi vula ku i masipala hinkwawo a hi tiku ri yin'we a ni lava ku dlamba leyi ya ku ngokisiwa ka ti-PEC loko ku ri ku ti nga ngokisiwa Khalanga mina loko ku ri ku NEC yi nga vona ku ri na need loko yi tshamile ku ngokisa ti-PEC a ti ngokisiwa a ku na problem sweswo a ti nge vi swo sungula ku ngokisa ti-PEC ku na ti-province to tala ngopfu leti nga va ti ngokisiwa mara xivutiso i ku loko i fane i ngokisa PEC hi ku a yi tirhangi kahle ka nhlawulo n'wina va national i ncini lexi mi nge hina hi xi endlile lexi nga endla ku ri kumbe a hi fane hi xi endlile province yi arile leswi a xi ta va xi endle ku ri result ti va kahle loko ANC yi luza a Western Cape nkarhi loyi nga tshama yi luza hi wona a yi zangi yi nga vulavula hi timhaka to ngokisa na sweswi yi luzile a yi vulavuli timhaka to yo ngokisa PEC loko hi ta ka timhaka ta KZN na Gauteng vakulukumba lava lidaka laha both Duma na Panyaza va na ti-character letiya ka ti-politics va nge va radical ene loko va ri radical a hi vanhu vo sungula ku va radical i ta tsundzuka Khalanga ku loko ka ha ri na vankulukumba Mandela Peter Mokaba was too radical ku na ko tala la ANC yi nga tshama yi n'wi tshinya loko i tsundzuka timhaka ta kill the boys kill the farmers ti ze ti n'wi hoxa a travelini because he was too radical ene vanhu lava va nga too radical Mbalula a nga hambanangi na Mpanyaza in terms of radicalism that's why mi kuma ku tshama ku kha ku ri na clash asikarhi ka Mbalula na Mpanyaza hi maendlelo ya vona ya swilo van'wana va nga vula va ku i ti vona ku nga be too big for the organization i teke a va tsundzuki vanhu ku Mpanyaza i wela ka RET forces vo tala lava a tirha na vona va ye ka MK hence mi kuma ku ri i na vuxaka bya kahle ngopfu na vo Mapayila ene i ya mahlweni a va too radical a tikombe nga ku a nga hloniphi president hi mhaka ku already ku na swivulavula swa ku ye Mpanyaza a nga teki instruction GNU liya yi fanele yi va na DA wa swi tiva na loko vo n'wi ngokisa if a ku no va ni ngokisile hi mhaka ku va teke mandate ka DA so in terms of service delivery Khalanga ku ri ANC ya vuya amatimbeni a swi le mavokweni ya mina na wena swi le mavokweni ya vona lava nga a parliament vo Panyaza na vamani lava nga matimbeni ku fika ka masipala ku fika ka khanselara ku yisa service vanhwini vanhu sweswi a va ha vhoti hi ku va ku tiva va vhota hi ku vona service
se loko ANC yo cinca maendlele ya yona yi hunguta ti-corruption leti nga kona yi hunguta xin'wana manana swo swa ku thola vanhu hi ku ya hi ku wa vhivhisa wa vula ku vhivha va languta lava va nga dyondza na hinkwaswo vanhu va ta yi vhota African National Congress because ANC vanhu vo tala va ha yi rhandza va nyenya maendlele ya swilo ku vuya ka ANC amatimbeni a Gauteng hi loko vanhu va vona switarata swi kha swi lunghisiwa mamati ya ri kona vanhu va kha va kuma mintirho swi tikomba ku you are in charge se avele ku swindleni va dada murero ku sweswiwani sweswo mi tshama mi vona Joni sweswi no vula Joni mi tshama mi vona ku yi hlangahlangane njhani loko mo hinda kunene mi vona ku yi hlangahlangane njhani ku hava leswi va nga ku xendleni that's why mi kuma ku ri time and again vanhu a va yi vhoti va yi nyika matimba ANC yo vu hi backdoor va dada murere ku fika ku vulavuriwa ka ti-coalition ku ri lowa a hi n'wi suseni hina hi ta mi nyika 1 2 3 va kota ku ya amatimbeni ku fika sweswi a vele ku endleni loko a va ri ku endleni kumbe na Mpanyaza a kombe vanhu va Gauteng ku ri it's willing i ta va endlela swo karhi i nge va yi vhotile ANC despite the fact that a ku ri na MK ANC i nge va yi vhotile mara still va languta ku ri nan'wu spani ya Mpanyaza yi tlhe yi famba yi teka macomrade yi famba yi teka vanhu na ti-branchini se vanhu va swi vona ku ri loko va ku nan'wu spani a hi xa hina xifambo xa ku nan'wu spani macomrade kahle a hi xipani xa un'wana na un'wana maswivisi ku fana na kwalomu ka timasipala ntirho wo ka wu nga ri ku wa un'wana na un'wana wu nga wa macomrade so as long as va handla sweswo vanhu va le ku swi voneni ene va ta continue va yi panicha ANC a yi ti langutisi sweswi va nge veri ku na renewal a yi vi renewal ya ANC yi tlhe yi va renewal ne le ka government ku ti langutisa ku hi tirhisa ku yini mi ri mitirho ya timasipala i yini i kuma ti-comrade ku kuma ntirho ka masipala mi-comrade famba cheka kwalaho va nge ali lava nga lava comrade hinkwavo ti-chairperson na ti-secretary chairperson na secretary vo va ngo lo pfi xi khayi va muta xi kona laha ene xi nge pfuki xi ve kona system leyi va nga ku yi tirhise because va fanele va thola chairperson na secretary a ni va langute ti-regional conferences ku ti-chairperson na ti-secretary ti fanele ti tisa vanhu ku va vhota in a particular way se va tirhisa sweswo na le ka timasipala that's why na mapatu hi nga khuleleriwa magoji because va ha langute ti-conferences time and again va fika ku languta timhaka ta service delivery se lomu va Limpopo lomu ko va sweswiya swa ku vanhu a va na choice a va swi tivi na ku va ta vhotela mani hi mhaka ku phati yi humelela hi nkarhi wa nhlawulo va ku ni vhoteleni sweswi ku lo wi ku na tiphati to tala ngopfu leti ti ri kona po khalanga hi nkarhi wa nhlawulo ti kha ti nghena yi khomeni kwala teka nhlokomhaka leti hi ku se mi sungula yin'wana mi ri tiphati ti humelela hi nkarhi wa nhlawulo yi khomeni kwala ni sungula ni kuma tinhlokomhaka ta mahungu la hi ta hetisa mihleketo ya le hi nga si teka van'wana a hi sunguleni hi twa ku mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ya ta hi misiku ni nhlekani ka Munghana Lonene FM makomba ndlela muyingiseri mi ri tiphati ti ndla njhani tiphati leti ti nga kona ngopfungopfu a hi languteni ku hala Giyani hi nga kona ku vumbunike tiphati to tala ngopfu loko hi kha ya ka nhlawulo sweswi ka ha ri hava na rito na rin'we handle ka loko ku ri kwala ka vatikoxetleli kumbe kwala ka va Afrika wa vulavula mo vatswana nkarhi mara I don't believe so a ni la ku ti vula hi mavito va ti tiva tiphati leti a ti ri kona ti kha ti tsutsuma tikule ni la ku nyika example hi phati ya khale leyi nga si Professor Ntangwisi for instance ni la ta nyika example hi Ximoko hi rini mi nga tshama mi twa ku Ximoko veri xi humese mavonelo ya xona ya swilo around Giyani kumbe around Limpopo mara hi nkarhi wa nhlawulo va ri kona maswona se hi nkarhi wa nhlawulo va va vocal endzhaku ka nhlawulo va miyela se tiphati tato vanhu va ti tiva that's why va nga ha ti vhoteli mara sweswi ku nga onhaka switarata loko tiphati tato a ti ri ku vulavuleni ti kha ti yimayima vanhu a va ta swi vona ku va weriwile phati leyi yi tili yi ta yima na hina yi le ku beka huwa yi ri hi fanele hi kuma yindlu yi ri hi fanele hi kuma tende swi vula ku phati leyi yi kona yi na hina na loko mi ya ka local government va kota ku mi nyika mandate hi tiphati leti a ti tele swo kuma va less than 10,000 a timhaka ta ku vanhu a va ti lavi kumbe a va nga ti support va languta na manifesto va languta na leader ya kona va kuma ku he cannot even articulate the issue of economy a nga swi tivi na ku foreign policy ya phati ya yena yi ri yini mara i lava hi n'wi vhotela se mo tlhelela kwale mi stuck na ANC mi stuckila ku na choice that's why yi kota ku kuma vo 73-83%. It's not about service delivery Limpopo va nga byeli ku which service delivery leyi va nga ku yendleni
because na mpfula before sweswo va tumbeli mpfula loko va byela ku mapatu ya onhakile va ri mpfula a swi onhake khala swi ceriwile week and week ni kwala se ni tirhela kwala kaya ni kona sweswi ni vulavula ni ri tiyani ku na goji ku nga ri khale ni ta paka police station ta tsandzeka ku fika kaya loko va byela va ri i mpfula mpfula yini ku mpfula ya ku na 2 weeks a ku nga kholeriwangi na khale khalanga veri loko mi ta paka police station yi kwalaho hlangana ni ta paka handle ka police station kota ku ya fika kaya kwa ka ha fambeki loko i va vutisa va ri i mpfula na nkarhi wa mpfula ku cerekile ano fostela se mpfula leyiwani i xivhikelo xa vona timasipala ku ne mpfula ku ne mapatu onhakile na khala ma onhakile mpfula yi lo va pfuna ku va va na xo karhi xo vulavula hi xona kwala ka mapatu ya le switarateni kona le switarata swa le makaya nga ta ku mapatu ya le switarata swa le makaya khalanga swi vava ngopfu a hi ali nhluvuko kona loko va ku va ta hi phevhela patu ha tsaka loko va ku hi lava ku phevheriwa sweswi va swi endlaka swa ku phevha i nhluvuko lowu hi lavaka mara loko i cheka mali leyi va nge yi phevhe xitarata va ku byela va 20 million nge va nga xavangi galiyoni laha yi ta kota ku vhe yi endla switarata hinkwaswo nga va xavi ali nhlawuko a vulava a va hi phevheli swi kahle swa hi tsakisa mara mi ta phevha xitarata xin'we in 5 years leswin'wana mi swi tshika mi ku mi spende 20 million ka xitarata xin'we hi marito man'wani miri swo pavha swiyiminyana loko ka ha ri na nkayivelo wa magaliyoni ku xaviwa galiyoni hi wadi the last time loko galiyoni yi ta ku vuriwe ku galiyoni yi fanele yi tshama 7 days awadini 7 days tiko lerikulu kumba ngopfu khalanga yi tshama 7 days yi kha yi famba ya kun'wana ya khulela timhaka ta vukosi na yini switarata swi onhakile swi celekile a na ha vulavuleli mheni nga na movha ni vulavulana la xikhayima mbuti lexi loyi a tirhisaka taxi loyi a tirhisaka leswi va nge i xikaciwani a swa ha koti ku n'wi landza leyi a nga kona xi ku yisa a tliliniki mukhegula hi mhaka ku magoji ya celekile a na ha vulavuli ya mina movha ya mina ni paka police station a ni vileli ni vulavulela na van'wana ma swi vona nemetweni danke khalanga nemetweni mingisele vera tiyani mapatu ya celekini n'we mi khumbekaka ni tshemba mi ta swi tekela nhlokweni swoswoleswo a ni ku weta va kume un'wana wa vandla kambe a hi se n'wi kuma a hi yini ni anamisa miehleketo hi twa ku mi angula mi ku yi ndzikani hi mi twa hi le xiphiqo kumbe hi le xiyimo n'wina mi angula mi kwini ka xiyimo xoxolexo ke hi le ka 0860 002 na n'wina ku ya afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM mi swi twile ku ve ri ku na komisa ku vilela laha ka R81 ka digale a ni tivi ku hina hi nghena kwihi ka R81 na ni vula ku R81 yi nghena kwihi ka timhaka ta vanhu va ka digale hikuva vanhu va ka digale ve le kule ngopfu na R81 loko va nga se fika ka R81 a va fanele va sungula va pfala xiporo se va tlule xiporo va ya va pfala R81 hi mhaka yini hi nghena kwihina a hi nga ri kona no va kona mina no suka giyani ya Polokwane a ni nga ri kona no va kona ka sweswi mi vilelelaka swona ve ri tisani vumbhoni va brigadier Hlulani Mashava ku mi kota ku vula ku hayi a lava va ri koho va nga khumbekaka ku dlawa ka munhu loyi hi loyi na loyi na loyi na loyi yisani vumbhoni n'wami le ku yiseni vumbhoni mi ta pfalela mina ni suka ku Ben Store patu ku ni nga yi Polokwane hi mhaka yini mativa leswaku kahlekahle xiphiqo xa hina laha Afrika-Dzonga i dyondzo xiphiqo xa hina i dyondzo leswi hi nge le ku dyondzisiweni swona a hi le ku dyondzisiweni swilo leswi swi lava ku swi hi veka ka xiyimo xa kahle xa ku hi kota ku twisisa ku i tiko ra hina leswi kambe n'wana mingiseri hi loyi nhlekani Hayi Buthiphethe minjhani? Sesi wa mina hi pfukile minjhani? Hi pfukile Mhani Maluleke kusuka hala ka Malamulele. Enkomo Mhani Maluleke. Hi ntirho. Hey Buthiphethe ni vula ni mana xi vulavuriso xa ku huma hi mhaka mapatu na service delivery. Mina hi ku tshama na hala ka Mphakati hala tlhelo ka va Xikonelo. Yeah. Mapatu ma kona hi leri lava nga fika va yi tsemela kona switandi hikwalaho ka vo 90s. A swi nga ti kombi ku na mabuloho ma so tipfula tinako a ku fambeki a ku ngeneki na hi minenge tolo a hi humile hi ri Mphakati lava masaka hi rhwala maribye hi rhwala misava hi kha hi chela mara loko mpfula yi ta ku fana na rigutsi ya khukhula ya chela le kule i ntiyiso masipala wa Collins Chavani a wu yi tirheli buti wa mina kambe mi nge vuli ku masipala a wu mi tirheli phela hi wo u nga mi pandela switandi amagoveni a hi wona se a tu ku hi tsutsumela kwini mara miri va 90s masipala wa Collins Chavani a wu nga ri kona loko mi panderiwa
switandi magoveni a swona hi swo a wu ri kona ni na vumbhoni bya ku a wu ri kona hi bandeliwe hi vona va Collins Chavani a ku nga se va Collins Chavani a ha vona ka Thulamela i am right Collins Chavani a yi nga ri kona Collins Chavani ya sweswinyana se n'wina lexi a mi fanele mi ndla xona i ku yana ka Collins Chavani mi kuma ku hey kama lowa mi nga se fika hi van'wani va fika va hi pandela switandi kumbe mi yo tshame nkani a hi tshama ngenkani buti mi hambi va Collins Chavani van'wani va fika va hi pandela switandi aka tindhawu to ka ti nga ri tona amagoveni na yinini mi nga hi pfuna njhani ka xiyimo se va kota ku mi komba ku va mi pfuna njhani mara mi nge fiki mi ku Collins Chavani a yi hi korhokeli kuve n'wemi loyi mi ya tshama mara swona ka okay ni khensile kalanga tateni khensile la mina ni khensile buti wa mina a khensa ni vula ku i ntiyiso ku vana tiroboto ti nga le ku va tsandzeni for 2 years a ti le ku tirheni sweswi ntiyiso kambe hi nge va nghenisi na ku vanhu va teka swiboho swa ku ya tshama magoveni se va ku masipala u hi korhokela hayi ka a hi amukeleni un'wana hi loyi hlekani mi amukeleni ka mugera lonene ahe papa mina Ipokweni njhani Butheth? Ipokweni buti wa mina a khensa swinene loko mi bele riqingho mi rini n'wana I xikalaveti so ri ku huma nyama keni mani xikalavitu ivi munhu ala ku huma mhakeni ya ku na ti-problem timbirhi a hi yeni ni twa ku ta endleka yini ni nge mi tsemi mi nga se heta na a hi tweni okay mina ni vona xivilelo ka papa ra Ngezimani leri hetaka ku pfuriwa khale ngopfu papa ra Ngezimani va valava timhaka to ri coste 29 million and i half patu leriya and ri less than ku ri patu leri le masunguleni ma switandi hi loko mi ta hele ka nsimbi and then ri fika ri helela tliliniki ya Ngezimani a ri fiki le makumukumu le so va valava ipatu ra yini i xikontiri kumbe pavement yi pavement yi ndliwe hi masipala hi ndliwe masipala ende va tina kwala ka munghana lone va ta yi basisa ku hayi se mi ribon patu ra Ngezimani ri costi 29 million va swi basise rini na switsundzuku i rini mara na record ya kona a ri na yona la fonini la mara mi nga swi tshahi ka hina hi ku hina hi swi tivi a ku nga ri nongonoko lowu wa swa mara ne a hi kombe ku at least va hi basisa kahlekahle xiphiqo xa n'wina i yini sweswi ni kombela ku twisisa xiphiqo i ku va nga yi robi mihleketo va ku yi costi 29 million swilo leswiya swi nge dyi na 5 million rand swilo leswiya va nga swi endla laya mi fike njhani n'wina kwala mi fike njhani kwala rin'we mi quantity surveyor land surveyor mara loko ni langutisa ti-cost letiya ti nge fiki 20 ni vula quantity not land quantity surveyor ya mi quantity surveyor a ni quantity surveyor mi fike njhani n'wina ni fike hi ku loko ni swi languta sweswi swi nga na nyapfula swi le ku kurumukeleni laha swilo leswiya and a ri na 2 months patu leri a ri na 3 months okay a hi sunguriseni i tikhilomitara tingani kusuka masunguleni ma mi nga ni byeli sweswo tikhilomitara tingani less than 5 kilometers less than 5 kilometers yeah. So mara ku tingana mi swi tivi a ni swi tivi ma no tiva ku loko ri heleli i 5.1 kilometer of se a hi less than 5 i 5.1 5.1 tiko hinkwaro kusuka ka simbi ri ya fika makumu ka Ngezimani i 5.1 kilometer so mara hi ndlela leyi va nga endla yona i less than 5.1 because i half okay ivi n'wina miri mi twe va ku rindliwe timiliyoni tingani 29 million 29 point something million almost 30 million a ku na mabuloho kwala ka patu rero ri koho buloho phela buloho ma durha phela ma swi tiva ku ndla buloho swa durha ri nga endla 1 million buloho futhi yintsongo swi ya hi ku buloho ra njhani buloho ra durha mara hi robiweni laha hi ku loko swi kha swi phurumukela so ende ta yi kuma ku i budget futhi ya patu rin'wana hi ku swi nge endleki handla ka maybe ma 2026 ku ta tlhe ku ta va ku ri history swi sweswo ro ndlisa ku yini swo suka switina ku ndleka yini swa suka switini lomu mapavement lomu masayitini se swi le ku phurumukeleni swilo leswiya a ku nga ri na leswiya swo vekela swa le matlhelo swilo sweswo swa le matlhelo swi kona mara xinamuka hikwalaho xi nga khumbani na le tlhelo na xitini
hi lero nga ri hi vone ra meya ku vekeliwa ku himbiwa kahle kahle so mara lero ku na un'wana a nga pasisa ntirho wo ka u nga a hi tshikeni swa ku swi ndle mali muni a hi languteni ka ku hi ku vona ka n'wina ku nga ku ri na loyi a nga pasisa ntirho wo ka u nga ri kahle u nga basanga ni kombela ni kombela mi khoma tani muhumelerisi va teka nomboro ya n'wina hi ta kota ku twa na audio leyi mi nge mi na yona okay khomani tani va ta teka nomboro ya n'wina muhumelerisi hey ya swa tika kambe a ni swi swo tala va ka hina hi ku languta hi tihlo i nga twi nga ri swi nge fiki mali leyi hi vulaka yona kambe hi ku na ti-process to tala leti ti endliwaka loko ku fanele ku endliwa patu ku na ti-process to tala ku na ti-designer ku na ti-engineer leti tako ti ta inspector leti ti hi feyilaka na sweswi hi ku kuma ku ri toho ti endlaku ku mapatu ya tala hi mati ti-engineers ti-engineer n'we mi nge le ku graduateni sweswi kumbe n'we mi nge le ku tirheni sweswi ku ya mi yingiseri un'wana nga tshama a rhumela voice note laha a mi swi koti hi yo mhaka mapatu ya tele sweswi hi mati hikuva mi swi twisisi ku fanele ku endleka yini se mi feyila the whole country tiko hinkwaro mo ri feyila hi ku loko ku ve masipala wu humese 29 million ku ya hi swihehlo swa miyingiseri lowu ma swi vona ku swi vula yini swi vula ku n'we mi pfumelele 29 million yi lova hi mhaka ya ku vuinjiniya bya n'we byi ve byi nga fambi kahle hi yo mhaka ni tshama ni kha ni byela masiku hinkwawo ni ku loko ka n'we va tisa project emugangeni wa ka n'we loko va vekela bodo leyi va ku consulting engineers va tsala laha va ku Pat Khalanga and Sons tekani xithombe tekani xithombe vanhu va lava vo fanele va ya khoto loko sweswiwani swilo swi mati ya nga fambi xikontirini xa ka n'we a va ta teka hi va yisa khoto hi hlenga mali tanihi muganga hi va yisa khoto vanhu valava hi ku leswo hi ta tshama kaya hi ku hayi masipala a swi nge hi pfuni nchumu vona loko va ye khoto hi ku va nga ta va vona loyi va nga dya na yena ku pasisa swilo swo ka swi nga tiyangi ka masipala a hi amukeli n'wana mingiseri loyi hleka ahee minjhani botipet sesi wa mina hi pfukeli n'wina minjhani hi pfukeni boti ahee ni yima na boti lava nga ku heta ku vulavula vile tiyani eka magoro leswi va swi vulavulaka i ntiyiso ni vulavula hi mayelana na hale Rotterdam xikontiri a xi fanekele xi herini se hi mhaka va lava mfumo lowu hi rhangelaka wa ANC loko ni hleketa ku xikontiri a xi fanekele xi herini hikwalaho ka vona va kumeka va kha va hoxa xandla a hi le Joni ntsena na hale na hale Malipompo hale matiko ya le kaya swi kona loko mu ku va hoxe xandla mi vula yini va ndle yini ni vula hi mhaka ku xikontiri a xi fanekele xi herini se hi mhaka ku munhu loyi a tinghenelerile a ku i la ku endla xikontiri se vaakatiko va kwala Rotterdam va lava va mfumo lowu hi rhangelaka va kumeke va kha va kavanyeta xikontiri se sweswi vanhu va le ku rileni ve ri xikontiri a xi fanekele xi herini se hikwalaho ka vona loko mi ku a xi fanele xi herile mi vula yini mi vula a xi helangi sweswi ku endleke yini a xi helangi botipete loko mo langutisa ku sukesa laha Blankwater mi ta fika laha Msungunuzi xi fike xi famba xi fika laha Crossing xi fika xi gimeta ku ya amahlweni a xi fanele xi helela kwihi a xi fanele xi ya kwihi a xi fanele xi continue xi ya hi xi ya dlina kwalavo xiphungudzi a xi fanele xi famba xi hala Rotterdam ha secondary xi fambisa xi ya xi ya gimeta kwahalavo xiphungudzi kwahala xiphungudzi a va xi ta kumeka va kha va xi gonyisa xi ya kwahalaya se a xi helangi xi gimete kwalaya ni vula ni mi byela ku yi kona kambe a ni ngo swilo leswiwani mi kuma ka man'wani swi endliwa hi ti-face ka n'wana mani a ku nga ri mhaka ya ku kumbexani ku fika sweswi a xi fanele xi fika kwala xi nga fika kona kwala a xi fanekele xi fika kwala xi nga fika kona mara loko xi ku xa famba va ve va kavanyeta xi nga ha fambi xi va xi dzine kwalaya loko mi ku va kavanyeta mulanja a ku vekeriwe timhandzi ivi ti susiwa timhandzi a ti hoxeteriwini va ve va susetela vona va lava mfumo lowu hi rhangelaka va ANC va byeletela va fana va susetela na madyambu loko ku pfukiwa nampundzu ku pfukiwa ku kumeka timhandzi leti a ti nga ha ri kota ti suseteriwini se ivi ntiyiso ku vulavula ntiyiso ku mi hava vumbhoni bya ku hi vo va nga va byeletela kambe loko timhandzi ti susiwini ku endleke yini kusuka kwalaho
ku yiveyiliwa ngopfu nyimpi ya kona butphete ku vuya ku khomiwa mithini va ta va fika va ndla hansa ivi mithini wu vuya wu hangalaka na namuntlha na sweswi swi ve swi vhe swi va swi tsandzisa sweswo timovha ta ku kumeka va kha ti kha ti ndla xikontiri va va chavisa ta va ku loko a va hi la ku vona movha la loko wu ta movha wo endla xikontiri ha hisa ya no saswe a hi dini kwalano neme twi a hi dlele neme twi saswe a ni vula ku a ni vele ku tena swihehlo swi tele phela swehlo ene swihehlo leswi swi lava vanhu va ta va sa swi hlamula ma swi vona kambe a ni tivi ku kumbexani mongo va nga hi pfuna cindani ku twisisa patu leri ya xikongomelo ku a pulani ya ro a ku ri ku ri ya fika kwihi va mi ta va khweni ta mongo kwalano va ta hi byela ku hi ku tiva ka vona patu leri a ri fanele ri ya helela kwihi kambe hi sungula ni hundza hi laha ta va hi yisa mahlweni ta ka leswi sweswo mingiselo munghana lona FM makomba ndlela 0860002543 mingiseri lele Rotterdam ya olova hi ta va vutisa va hlulana va ta hi pfuna hi ndlela yeleyo hi ku hi la swi fika ku swi hlupha kona ku ya amahlweni kambe xin'wana xiphiqo lexi xi nga koho ku na n'wana nga ni rhumela hungu laha a ku lack of information is killing our nation a ni swi tivi ku lack of information swi vula yini hi nyikeni information ya kona hi teka hi kota ku yi tiva hi teka ni biba loyi i tsale ku lack of information is killing our nation hi nyikeni information leyi ta kota ku avelana na vayingiseri kambe amukeleni un'wana muyingiseri lo nhleka a hi bothat njhani papa mina hi pfukile minjhani papa hi pfukile maxila kusuka ka gawula mi la ta khumbani ya demarcation board nene affected service delivery yes yeah ku ya hi tiwadi so mi kuma ku ko fanisa na hina ka layini ya hina ka ward 18 hi group na miyexe ne i khakhala gawula so mi kuma ku a hi lweli swi swo fana loko hi kuma service delivery yaleyo yi xeriwa na miyexe hambi wo va hi kha hi lava ku lwa swilo swin'we a hi ngo hi mayelana na xikontiri lexi xi sukaka ka thomo ku ya fika aka hlomela lexi xi fanelaka xi endliwa miyexe nge kumeki yi hi sapota aka ntlhontlho walowo hi nga ta hi kha hi hlangana na wona ku ri hi ku a ku sunguleni ka demarcation board a hi group-we hi ku ya hi layini ya hina hi ku hi facea ti-challenge tin'we na mahlati na vandzindani mara sweswiwa i kuma ku mahlati i group-we na Palau Bay so we are not sharing same challenges lexi mina a ni xi lava a ni ta tsakela ku lava demarcation board loko va kha va divide vanhu hi ku i strategy xa vona xo vanhu va nga khomani va nga vi nyandza yin'we ende vanhu va nga koti ku complaina hi unity ku va loko va kha va tlhotlha swilo swa ti-service delivery so a ni ta kombela ku va kumiwa ku loko va kha va endla leswa demarcation board ya vona hi ku ya hi ku group-a vanhu hi tindhawu a va swi endlisa ku yini ende a ku ri ncini lexi va vonaka nga ku xi hi pfunini ka leswi va nga swi endla se number 2 ya mina ne a ni kha ni cheka ti-report ta IDP program loko ni cheka report ya ku vanhu hi ku ya hi matiko population ni kume ku population hi 2012 a ku ri 2842 ka Gawula ivi ni tlhela ya cheka futhi ya 2024 na yi kuma ya ha ri ka the very same number se leswi vulaka ku endliwa copy and paste hi ku a ku le ku countiweni a ku le ku assessiweni so va tirhisa same information wrong leyi va nga yi kuma hi wo nkarhi walowo so leswi vulaka ku na mintlhontlho leyi hlanganaka na yona va nge yi tivi mhaka ku ko endliwa copy and paste ku cince timayara tingani ka area ya hina va kha tirhisa swilo swo fanisa na sweswo ende swin'wana swa leswi swi angaranyetiwaka ku endlela vaakatiko i swilo leswi va nga swi endleku mara swo tsariwa aphepheni ku hi budgete so much hi fanele hi ya endla yini ka area ya so swilo sweswo swi dina swi nga endliwi kumbe swi endliwa swi nga heli ko fanisa na sweswo hi na sport center ka Gawula a xi helanga ende xi ndliwe a xi helangi hi mhaka ku swi tikomba lava va xi ndlaku va xilan'wini kumbe a xi helangi mhaka ku
nkarhi wa koho xi hela wu se fika a ni minkama yin'wana mi ta twa va ku i ti-multi-year programs kolano mi tiva yini hi swona alright a xi helangi hi mhaka ku i nyamalalini wa project xi vandaliziwe no vandaliziwa xi tshamisei sweswo swilo swi le ku fambeni va tlhe ku va na social development xa SASSA sweswiwa ku ta ya xikontiri na yo a hi le ku tiveni a hi le ku ripoteliweni ku endleka yini hi ku ya hi mhani Chikunga loko a teka ndindani a te i 24 months period mara i swilo leswi nga anawusiwa va hala ka va June mara na sweswi a ku le ku endlekeni ka swilo swo kombisa ku patu ra hina hi na rona ri ta endliwa na maswona kambe komiti leyi nga hlawuriwa ya ha hi teka kumbe yi tikomba se yi tsakele ku patu ri fikile mara ri nga fikangi hiko phela swa endleka mi kuma ku lava va kha va phusha na vo se va amukerile ku ha patu se ri fikile kasi a ri le ku teni ivi va nga handli nchumu problem i ku information a yi xerhiwi na vaakatiko kumbe ku tshuka ku biwa swiviju ka tihosi ku va ti ripotela vaakatiko swilo swo fanisa na sweswo wo swi twa atikhoneni loko ku secha information of which is wrong se ende na homa hi matiko leyiwa yi nga kuma thendara a yi se tshama yi ta evanhwini yi ta voniwa hambi ku ri ku hlamuseta ti-project ta ku suka sweswiwa hi lava ku endla yini hi lava ku fikelela yini ende loko ni kha ni cheka time frame ya kona nkarhi wu le ku fambeni hi ku ya hi loko swilo swi ta swi anawusiwe hi May loko va kha chava ku hi nga voti na sweswo a ku se endleka nchumu swo vonakala swilo swa koho wo fane i phusha kumbe i landzelerisa kumbe i chekisisa swa tika veri a ku te holobye wa timhaka ta vutleketli holobye Chikunga hi swo mbula ku swona ne hi swona va tiyisisa ku 24 months project yi ta sungula rini va veke siku i ta immediately yona ku sula ku loko a suka hi ku ya hi leswi swi nga humelela le ku fike ku deliver ti-container under ka 1 month loko a ha ku announce swilo sweswo ku tlhe ku biyeletiwa ka mahlati mara ku suka sweswo a ka ha zangi ka ha twakala nchumu kumbe ku vonaka nchumu mara ku ve na ku thola ko karhi loko ku nga va kona aka nkarhi wa sweswiwa mara ku thola lokuwa a wu le ku twisiseni ku famba ku na time frame yini kumbe ku endleka yini maswona okay kambe a ni ta ku mi swi lavisisa kambe hambi swi ri tani na mina ni ta swi lavisisa na tshembisa ku ri nge heli vhiki leri muhumelerisi va nga hi byelangi ku hi vulavula na un'wana kusuka ka ndzawulo ya timhaka ta vutleketli Afrika-Dzonga va hi byela ku xiyimo xa gondo ri mi vulavulaka hi roho va tiyimisele ku xi vona xi kha xi cinca rini a hi nga khensa ngopfu loko swo va hi ndlela yaleyo inkomu Mr. Khalanga inkomu bota khensa swinene patu leri ka gawula leri ra ni khumba swinene na mina ri lava ni fambi roho tolo a ni fanele ni ya tsema nsinya le ka mhani leyi a ni yangi mhaka ku a ku nga fambeki hi mhaka ya mapatu lama nga onha hi mpfula ku vulavula ntiyiso hayi va ndzawulo ya timhaka ta mintirho ya vaaki hayi leswaku khulela mapatu se ya va ri gereni mhaka leyi nga ta na MEC ya dikgerekgere a yi ri ku tirheni ku vulavula ntiyiso hayi kun'wana na kun'wana loko famba a wu swi vona ku ka fambeka hambi van'wani va kha va khulele kuma ka va swi koti kun'wana va siya ku na leswiya swo kuma ku ri na diripi xikarhi ka patu nga ri va chaka ku dyisusa so leti nga ta loko ti nga swi tangi kahle ku pait sampu yi sala kwalaya mara handle ka sweswo ku na un'wana mingiseri loyi ni hlekani hayi njhani good dad buta mina hi pfukile mani ni salele hi minete mi ri yini n'we okay mina na complain ya patu ro suka ka Xipundu ku ya Salema ku nge se na mpfula a ku famberiwa ka sayiti rin'we mara ku ri xikontiri sweswi ku nga na mpfula ka ha ri hava se ku fambiwa a handle rona ri siyiwa ri roxe ri siyiwa hi mhaka yini patu leyi ri na misava hi lero rona a ri fambeki ku antswa hala tlhelo ka rona hi ku misava hinkwayo yi vuyi endzeni ka patu patu leri mi vulavulaka hi rona hi leri ra kusuka ri suka kwalaha Khorosweni laha ku nga na police station ri fambisa sweswo hi ro mi vulaka rona hi rona rero butpet ri na nghasahasa ngopfu sweswi a ri le ku endlekeni lexi nga va problem hi lexi a ri le hansi ene laha ka Ximixoni ku le henhla se misava hinkwayo leyi ta ku hi le ka Ximixoni
ya mapatu lawa ma nghena ka rona hinkwayo yi ta helela kona kwala henhla ka patu. ene ti-engineers ti tsandzeke ku swi vona sweswo loko va endla patu leri eyi mara ti-engineers ta tiko leri problema kona hi ve na meeting before ri cheriwa hi mina wo vula ni ku byela sankho ya hina ni ku patu leri le hansi loko ro cheriwa ri ri laha ri ta va na problem va ku ri na ti-engineer ta tokoto se ni vutisi ku tokoto lowu ya wu kwihi hlamulani le ku yi kumena ni patu leri ya ri tirheki Buthphethe. ri endliwe hi mani hi vembe kumbe ri endliwe hi province kumbe ri endliwe hi Collins Chavana Collins Chavana hi ndi xikontiri Collins Chavana yi nge se va kona ri nga va ri khumbana na vembe leri Collins Chavana ya sweswi a yi nge se va kona. ya na ku Collins Chavana hi ndli mapatu lama mo hlanganisa miganga vandla kwala migangeni ntsena vandla kwala migangeni yo mhaka mi va vona va kha va mi ndlela ti-ring road ni khensile papa ni ta lavisisa hi twa ku i mani a nga hi pfunaka ni khensile ni ya enkomo papa i awara ya mbirhi henhla ka nhloko nongonoko wa Afrika wa vulavula wo herisa sweswo nongonoko lowu humerisiwe hi ncindani Eric Mabasa mina la studio 1 Gyan ni famba na Sunduza wa Kaminga nongonoko dzumba na mina va landzela na Ike Ngoveni vuhumelerisi bya Mchangani kambe sweswo hinkwaswo andakala ku hi kume mahungu ya misava ya awara ya mbirhi ni khensile ncindani mbana nhlekani lowunenani tata eBombela Sabi White River na le Hazyview fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Magombane